97.9 FM. Someone to say, I am a dream and you will draw, and yes, I dachi, will draw a baby will dream. Sound Akoma no be a mawadi and the piece of the West with the whole day. And you be an abonity or could have fiancé, a son of her, in social over, and in Tatu so. No, come from tonight. All right, me free. Come say a nurse interest. Nurse interest here. What number is saying? Number 0243. Yeah, telephone number. Say nurse interest no. B6. B6. I miss me fear A15. Oh, have you? I know and say you see I will. You patch also dini be. Coco full side or and chair hona A15. I hona you. Aha. Patch also dini is saying. Kwabno for you. Eja kwabno for you and I'm for penny kwabno for. Bia you okay. You. E had your boko wada roma ona onam. So boko so anya boko. Okay. So na mo wonse ma no ha. Enzma. Ato ye fantini ana. Na meti ho. Okay. Na menu aba kon aka baby. Your friend na no drag man. Okay. Oh yeah. Ono ye kanya sen koso hene. Pacho to asmiti. No from say. O catch me or from 10 that come ho no from say. O pese me befie na me bobo na me betre fie na esi aka oni menua panyini ba pacho peja wano kakra ma me ne esi ente won kan yi ti ma ondeni mu MP kakra o se o pese me ba na mbabo ano okay na me hwe fie edima no na menua panyini o fie no o ba ne ho nsem akeka no aya na ofere na mugu ase nti momodi ti me de me ba ma de bia me pe bia no obeya ma me nti ambra ti okan no tama ese me ba no na me te se oyarda hospital eye nana oduro no obo aho na wo beba no e na wo te se oyare okay ba kon no na o se yamfa kokko bi ho amfa ma me na me ba jese me so me de be didi nti me yese me ba no na mte se me ba second time no na mte se oyare okay or the hospital ti ono me kasa se o hospital nti na me so sa de yambo a Monday bi me ba nti me ready se me ba no na mte se aka baby oh so my medium run so me buy oh buy okay me buy na be hwe bibia nsi no efu okra no me yan konsema obi mo okay afi be mo asem na ye king afi em say 4 years ni ana me na pasu kakra okay ti buy oh ma ye bibia nti ye efu no ye wo japade bi wo efu wo baby or afraid tetrim okay efu koko ana body ana koko fu ni asase pacho mitio nti me bai no no ka se ye mama ba ku bi o ye mfa mama nti edi mama a che se mitio nti menu ya panyini no menu ya panyini eye nana oduo no won so ne mama ba ne mama ba ne mama ba oya pani chena na oduro no me pacho hodo na no oduro no oya woden wo fa na wo nana oya menua unua ne maame achiba mienu ne me maame okay ne maame achiba mienu ne me maame yo enti oya menua oya unua okay ona na ye mabusua panyini ana alright ebe fa so na oya abusua panyini de wo na so oya abusua panyini so me nim time iden si abusua panyini yo pacho to ase enti na eduro ndi ona chese bibia enti me bai no na mo ofa waka baby ne fie no lost interest no ne man ti ho enso dan bi ho aye dia na odi safo ma me se menje na mentremu mentra ho na titremu so no o ma me edan se menye ntremu na ne fie no otimu no so ne dan otimu no so obeyi dan bi ama me na mama me yira ba ntimi riba na me yira ba betra meme die no mu na me so makwa akotra ne die no mu na aja wowu ti wowu ye no
na me ne me nua panyin no na atifie ho te me nua panyin no so ono so o ye ne ma bi a me koka na kyese ono so ne bo afumi ti me guma ni mu ase se me no wi papa panyin ti se wo no wi o se me no wi o se ya na we hu se wo no da da bi o hu da okay ono na eka ono oka te o kasa me no wi no na me so se me so se o so di nkrofo ire pacho traso se o ten hwehwe dem antobo nti wo so nim de wo ye o fa nkrofo ire se me de ma hu bi wo de o hu se o fa nkrofo ire me de me hu bon de o hu se wo de wo no wi na pacho wo nom o se wo nom me suano na me nom so majai we jai okay na me na me ton na o ton okay na o nom kakra nso me nom so me ton me ko fa mpo no kepusu na elimina ne ma na Abidjan Liberia no mina I de ko na o ko ton ye ton say me dili wo dili ni wi no me dili wi ene wo nom che o se wo nom che mo me ton che na mo ne nom ne de ba che fi all right me nom che me nom che wo nom du be say oh me nom wi 53 years okay pacho we di say me 77 years oh ene wo nom che papa oh me che say de me nom me ja nom no about 14 years 14 years me digress but my engineer ho ne kakra bi ansa ne yakọ asempoti na den na bae a okasa fe de obejai wi ni nom no oh na me yire ne me ba no me sisi my pain enti me jai na se me nya nom ne ton no na se me ebia bibi to me a ebe ha dwen enti me jai me so mu kan me so metiase ma mo me jai se me num bibia na dey ne nsane ma wonum hwi no wo se na de na ma show na ma wonum ne de na bibia na hye me o de bi obi ka se bibi hye no anya bibia na hye me wana na wonum me ana me no nya bibia na hye me me so me ma mfa ye me nya basa sa nya feel ni okay wo se ene me sa obi wo ha bia ene no wonam na nje okay so atiase na manu mi 53 years senka dam bomu kra senka ma bodam ana me boa ene se ne wonu ma wo modam te se de ayankofo kan ana da bi anya no kra sa ni wura no enam kwan onam so so atiase se wanum ni yi a anya so wanum ni yi a se bia onum konunum sane ne manema na de manema na de afrafra so atiase ene be ha dwi okay me da se ne yembra sem na nkasa so eti wo fa ne se wonum wi ya wo fa emi nua unia panyi okay ena also se oyede men so se odi nkrofo yere se open nkrofo yere fe no akọ friend ntuma ama me de mahu no de ohun so you know refer to previous years now no kese wate ba no de ohun debi me kra me num bi sada me ye mo boase okay ye mo boase okay enti oboase no na madam teacher bi ne nyina na te faako e fe no teacher Kobra nti na okokire me fie bi mu se me kwa maame bi wo ho me discover no baby ama me nti na me kwa nti 1960s asem na okay so ati ase nti me kwa na maame no akwa akoto bi ho sa nti dakro no na chese me so me kwa na me so me tobi na me tobi na me de bae nti na aya na me so de gu krata bu na se de omusie on de omam bi nom da bi teacher nde ona omam bi nom na mo mi a me de madwene fa ho a chese me hya se onom ye nti me nom no na me nom a nti ana teacher no so ma akotoba o ma akotoba yey on school teacher o the boy teacher ni ana okrom o teacher ni a won so kira de o oboase Methodist nti ono ma ukotobra no na so ukonsha se edo na me so me so mo se me so manumbi na o sha se wo na we di fie say oh samre na me so akra be sen samre no okay say oh me kai say me yo mo 47 1960 na che say be say 20 years David me 20 years cry and you shall send to oh and temper
And I won't know me 53 years. Me no me 53 years. Na oba ware na oyire nim se wonnom wi. Me yire no ni ma che no hu ye. Oye den no hu. Wo se? O se na ye madwuma. Me se me ka che se ye madwuma. Business ana oye. Yes ka so wom. Oh. Aunty, nipa didi yon kasa wi. Nipa didi wi no kasa wi. I see. Ya dia bofo ko wi mo hu ina no obafi a oka. Pacho say. Me se ya dia bofo okọ wi mo hu ina na oba oka. Okay. Oka Untimi nko wani yo ete for we dey enkomo no ye digress kitwa bi enkomo no titiwa ye japade bi e wo fie aye papa de ba ye e na wo kana ode abafam okofa no nkra brem say na wo hye kakra na e fine oh me shipa anya kakra me shipa ha anya kakra wo hye papa wa she be 53 years 53 years hey 53 years enya ogro Pacho omaye say. O say? Omaye say. Ah, me ma mo man nine wo sremu. E wo srem. E na wo say wo bo ase. Na me say me ntibo ase mo nsema. E na wo say wo nsema. Na mo mensa ba ko wo aka mienu. Enzima in Western region is man. Oh, okay. Western region is. To manaka 11. Aka mienu. O man 9 ni nyina aka 2. Dabi. Me say 9 4. Okay. Ba ko wo nti aka 2. 2. So wo 4. Na se ba ku wa enka 2 enka 3 Dabi say more 4 no dey different na me sa ewo 3 no na ba ku wu na aka 2 it will come many nyina bo mo do say o my say 6 okay into 6 no o mo nyina hu say at a point on papa sheri say nya dey bisi ade aye business ameye aye business ameye anti say me kira o say nipa ya num yi say a e ba yo wa o de ma me nko Dr. Grofine Hombra me ba no abekire me business ni mu na sa ne abawasas ne ho komo so ye me asase so ne hia me se ne me so ha no ye me de nti wo ye ode kakra na me so ma ye me de kakra ro ni akoye nim why yo Dr. Gro patcho yo na ofi he ne bae all right me free Kumasi a nurse interest he ye o number is saying my number is 0243 nya o telephone number say nurse interest no B6 ami so me fie A15 oh have you anu an say ye busia we you patcho so di ni bi Kokofu side ho nche ho na A15 ho na yo patcho so di ni yesen kwabno fori yo eja kwabno fori na me fro opanyi kwabno fori bia yo okay yo e ha de boko wadaroma wo na wonam so boko so enya boko okay so na mo ho na mo wonsema no ho enzema ato ye fantini ana na meti ho okay na menu aba kon aka baby ya friend na no dragin okay oh yeah ono ye kanya sen koso ohene pacho to asmiti no from say o catch me or from 10 that come ho no from say o pese me bafie na me bobo na me betre fie na isi aka oni menua payini ba pacho pejawa no kakra ma me ne ese ye nti won kan ye ti ma ondeni mu mpie kakra o se o pese me ba na mbabo ano okay na me hwe fie edimano na menua payini o fie no oba ne ho nsem akeka no aya na ofere na mugu ase nti momodi ti me de me ba ma de bia me pe bia no obeya ma me nti ambra ti okan no tama ese me ba no na me te se oyarda hospital eye nana oduro no wo bo aho na wo beba no e na wo te se oyare okay baba kon no na o se yamfa kokko bi ho amfa mame na me ba jese me so me de be didi nti me yese me ba no na me te se me ba second time no na me te se oyare okay or the hospital ti ono me kasa so the hospital nti na me so sa de yambo a Monday bi Yawada 28th November ediba Akoma munsam jumedie so ewo Akoma 87.9 enche bia nso mo behwe yen ewo Onia TV
na emom munya nkọ ho de a na wako Facebook TikTok na YouTube ubehu yen ewo ho ebra ye de ene enkomo no nso e de ebremo nyame adom na wotwe mu nyina ya na obi de ne de aba na masase bi na mebusua de bi na nsem bebre but yen ye dwumedie ne ka ne nyina bi hwie nso a na ye sign de dwumedie a ye sign sua de na ye dia bro sene ye si hwe fie ye titi fie ye ware sujafo sene ogbesi abo mo bra ne sane amani nyina e wode ya na wotwe kosi na wie ye de obeti mu baako na ye dia bro enti enenso ye ba besua de papa first no nanka ye si obi ehu eyiye ye da ai ukwa eyiye na wo se wo se obi ehu eyiye ye da o enti facha me na obi ehu eyiye ye da o facha me baako bi so twitwim obi aba nye yesi asofo ma ne de nye omonye ene reverend promise wa hampa beluchi si ampara ye be bisa say obi amanye na ye no kre na di enti na asofo ma no omonye nye sa na ese osafo ntimi nsa no ho yare na ya na ye no kre asofo be bompa ya na nkofo ma ye yese tam na omomma no chese so kaskala medinde bitches fiega bra wetimi aframe Aunty Bea wa wo hwe bebia na medi ade ni fa free na no hu ene nkomo a ye ba bebo enti frɛ o ma me frɛ o papa frɛ o nie bi frɛ wadafo bi na ka chense nenso Aunty Bea edi mpanyimfo aba studio ye bedi nkomo na ye sua ade ye hwie no na wo hu kwan a obefa so a obetete oba e wo fie wunya wo yempa fa bo kotodwem fa bo sisini asene na nyame ye wadom na wontafo ne ahenasane ba na wo so hu kwan a obefa so a obetete wo ma e wo fie eno hu nkomo enenne ye de ebro na ansa na no me catch us say free sabre ya copy say electoral commissioner obe declare say nipa asumesi na Ghana for koyo mkoto abama no ye betina he bia ye bedi elections hu nkomo kakra bi education kakra bi na ye nyina yesua de se be ya ye bekwa akoto ya ba no asumdwem na ye me de papa say ne ye papa sofo reverend promise eni ye wa ha nti ne ono na ma ne de afutuo no e fa ye elections ho no ode be ma yen papa good afternoon ya me de ba cho ho ye de ye di nkuni me de o kan me ni age papa Peggy Aunty Bea boko me na ohwe so me ho ma asem no okra yi ho aye fe o shirt na efe pa adase me yo enti papa yesi na wotwe mu de ye hya ase no ye motivation na ya ye bi be fa mu de but ya ye elections no ho so e kasa ho kakra wo de o ye nyame sofo wato aba afi so tuyefu kakra we ya bato no you want to be blessed ma hefo ne tiefo nyina na aka sanwe kaza aka to na bro na ye kwa bato okay eya adwenkyere ti ene bi oso ye ne ya na ye kope adwuma ma nkofo papa nkofo ma no okay adwuma na ye kopa mo okay ebi oso yenti ase se eyeye man ena gwan kasa se oso hu na ti ase se enye ntokwa yeah enye ntokwa yes eya adwentotoa enti ewo se wodwene wo nkwa ho na wodwene wo ma no so ho enti Aunty Bea metu emanfo fo se o ma ne di kan yeah Awurade kan se me kire ne man Israel se o man bi ambokọ amkọ ya hoho so no o ma mo hwe o ma ne yedie no o ma ne yedie mu na mo so bidi yi sampa ye ne ye me de papa enti eya de e wo se obi a de to na dwenem se de e wa ne Ghana ye ni o ma fufuru bia ewe ama atwa ho ahia eye French speaking countries nkoa Côte d'Ivoire no bohie Togo no bohie Burkina no bohie o nyina ka French yente ho maache enti wo dwene a no adwena konka se me mannie na de ni metimi ya fa o man no ho koto abawia na kofie boko wotisi aboba de nyame be yi na mayem bia no ne nyina de akoma pa ne adwempa ata akire wo abebu man no ne yakuyenim dan se wo mo obi ayo yodium nipa na oyo osaso se be ne matefie o wagya ne ma wo fie ebinom so ma wo abrukire nti de ekoso Ghana ha no onfa ho bi eba
bibi di kunkron sesi aso a okuta passport o man ho so a no full plane no akọ enti wo na de ba ko a esa ho ne se ye beto abai ene e o ye frɛ si ahene ne etu ahene fo ene ye se wom gigi esu ene wo obowo fufu ama wo bere etu abani wi a ye common Ghanaian enti wo se wo masa de wo ko trim na wo dwene ko nkai se asomdwe ne ho hia awurade ama ya asomdwe ne mo se ye bo ho bai ye hwe ne yie die nyina sanse aduane ede Aunty Bea aduane ede aduane de ede awie pa na ko anya bunobunu bia enya asenketo akura aha onya nwa aha ekwape mi beka da nwo eno ano eguso papa bi na anya krante asedi mu awo asedi mu ngoye no emu ai memory kakra that's right Similisa papa most of the open fridge musio open cooler musio it would the boy papa life is good enti wunya ye ne sa na fe wakotena ofie yeboba ye nyina de ne gie ye de ahurusi amoman Ghana enti mesere tiefo ene ahefo ye nya ne sa na ye nwono ma no ho no ma no konkai yo Peggy Aunty Bea yo oso de kakra Aunty Bea said de na wotwe nyina ye kenya eno ana papa so etumu nchini Aunty Bea 7 December but ayana mebisa me ho say aso ye kokeka bomwa na se gita ehimfa na Aunty Bea ye ko me de metumi akase me ye babu no medwane na me papa wotifie na wo dwane no kura ko na me wotifie na me mankitu ye okay Aunty Bea omo ye se nyina Aunty Bea omo ya yonko o ya papa kene japo o ka se mi o se me ne ase edu nketia ene hye won kwankwa enu ase efa ye ho adwene kwankwa enu ase so de Aunty Bea mi ni nyane nim se so mu hye won mo a enema bebre ene koso omo nya atamfo na ya tena ye fie mu aya atamfo da bi se de papa kan ye no se otwe o sa adro mu nyina ye nramu nam uwi a eye yie ti de obebe bia Aunty Bea de Nyankopon ase se wayi ne de amaye bebe e wani o se ye na ya sase ni ye ni ba bia akọ Aunty Bea dani du a me se okokromoti ene power se wa nkwankwan koto na so obi koto na se ne de ba ene ne waka wano atum enti mesro eye 7 ne ye hyase a na wakọ no numbo ne ye bobọ na obekwa kotie unkotie so betena wo fie a Aunty Bea no watena wo fie ya sumdwe hu ya papa ye de ye kamo so man ni mo ye de enso me hu se ade ache ama sabi nipa da sani akwa we banchi wura aye den ni Aunty Bea ye didi ekono mi ni mo ye den se den ya nipa ya nwi wura ana hu se jata so aba be didi nipa die aye den ya de odie ne no ano ye de wodie Aunty Bea se de papa kan Nyankopon me ya sumdwe ba akase yankase bebo ho ban ejina me ne umienu so ti dani do akoto boko ne kopo ba bi tena se be ya ye nyina do bebe bia ne de osebo ne de ehia no kopem se ne time so no beko ne ba bi yo me da se papa ena Peggy me de kakra bi to so efa ye elections no ehun last 4 years ye to aba no nipa wotwe mu a ena efri mu ewo nkran ena no side honom na bapem sa brebi sa ho se omo free mu no hwan na ya che ne se nipa asemesi ene kun wei ena hwan na ya prosecute no you see you ena de owu ye na busuafo bi sa se wo yire wo ma wo kunu wo ma omu wie ye no political party ben ena akọka se jiwei na busumi bia akra no metwia moka se bia nka party ase se ye den ya nka busumi o ye adwuma o de kakra bebe fie se bia obeka so omewu useless death because of politics enti no srewara emeyenku ni eku a se bi odi na chi no obafie no no maame no papa besu pepa na ni ase 2x4 bi no wia wokọ okodi na ebu no okodi ni TZ okodi ni whatever enti ma wanka sa wo life no value life no voices ni bia ye boy no Reverend Kai or say people will buy you according to the value you place on yourself enti wanka sa bu ho ye nyina ye te ya me ameka se nyame ya adom na 7 December ne tomia se enye adwuma na be kyekere me pa me kwa akoto aba nanso ye dan ya mewia me ho akoto no masen aba ye adwuma no ye nyina ye be kwa akoto aba nanso ye ma party bi enkyekere ye me ekoye de ni kwan se ye koye because me ti obi anu obema me political appointment bi you get it but say ye o member pa ne ye spectators ne ye citizens ya abato kan ye democracy no ho no eno ti na wo se ye nyina du ho no ma ye ko
na ye kwakire ya adwen nti ye adwen kire e na wokọ no wakọ akwakire sani awoto ye na obi wini ye no na obi sulusi ye no emre no ba obi su besi ewini obi su belusu ye saa na ye kona nti no moma ye nyina ye value your life Ghana ye wo hia yen webusua wo free mu wonya hwema webusua kra na wo kwa obetime de sat ni oh medihie ni o medihie ni nti am ye nku keke na wo hwia wo na ye something which is there why nti no elections no ehun komo ene ye dia ma no ye ka ni nyina awie no so ne ye sen aka kire mu say 7th December ena ye beto aba no ye nto aba no da foforo bia apart from 7th December omo beto be special voting and say early voting e de eye edwada edi ye nimu ye omo hwi omo de na ye nto aba bia biemu akopem 7th na ene Ghana ye nyina ye tro ye di no ye kọ ne yakọ akoto yaba nti sada no fatu tim se wo kwa de wo pɛ no no wetim de ama no nyame ya adoma next week ye de NCC foni ba betina ha sane akwa o paper na ye de ma wo wosa wo hwe no sane wo so fodi no na wo de koto ne be hwie no wo de onum sa wo koto ye so say na akoye sport was rejected emboa ye kra enti no moma ye hu ni nyina sane ye besi a ye be kwa akoto ya ba no enti nyame ya adoma na wo twe ye besi mu no ye be sign the NCC foni bi no ma ba ye nkofa party ni bi betina ha eno abaye party bi NCC de omo na ban twi omo ka na ye democracy no omobo ho ban edema yen na omo so abekire yen senia ye kwa ye besi akwa akoto ye naba nti ye da mu nyina ma sesem aye aso na mu die tie yen ewo ye election tips na ye de ema mo no ehu na ansa na ye beko menua Peggy ho no ma me kan che o say enne de okoso aye ye makeup de bia na ye de brem no ye glam by Tina makeup Tina ena ye nyina makeup a ye de abetina hanoma ye de ebeye ende dwumadie no se wokọ ayfro eyie party photoshoot bibia wokọ bia na opese ye sesi ho kakra edema no glam by Tina ebe ma ho ayefefefe na odi akwa akodi udwumadie no ye 0544 466280 0544 466280 na Tina NCC ho ema ho enyefe na wonso fa kọ ba bia wukọ bia sanso ena apomudimre eba so ewo Akoma FM ha efiade enwumre bia no so ne fa na ye de apomudimre no e de ebrewo ntinyame ya adoma echina obehia oduyefo abna adepa na one health aspects no abedi nkomo e de afa yapomudin ensem ehu yakachem se November yi anyame ya adoma meminda ekọ ne wieye no ena apomudin aso ye netu esi ho se World Prematurity Month ye mana ye wo mo 7 months 8 months omo time enso ne ya wo mo no obi ko wo bi osema ko wo nsuo ba na say se bebre sen kra ne fa so ne hwesa enkra yi na wo bia eno no akra no timi survive obeye panyin pa eno ye di sa nkomo no dada na ma me bia ono so wawo ba ne bi na o hwe ne ba no e ma ne ba no enyini no ono ba be share ne experience na ye nyina ye hia de e de free mu nti e kine nwumre no so ne fa no hia abena adepa ewo Akoma ha ya 87.9 enwumre no so ne fa na wonso ebe hia de na ohu ento Peggy fire shase Aunty Bea esanse yem fa ye fimpan enshan abeninti misraw so ya no pa eya pa aduane pedi na wokọ wadwuma so wotimi aye adwuma ne yie pa memeni me fiefo de aduane anopa ye so ye dia any home sweet cereal legume eye Tom Brown me kan se nya ade bia hu bia eye Tom Brown a school for ne friend Tom B ebi so friend Blem eye mo sheet ena soya bean ena home sweet cereal for omode aye me si de hia ne so de si jaso no wonum sa 30 minutes na abene wunya wo nchene esichire ene mok na wo de fra na aye ready to serve enti ube kwa fie bi mboti na nkwala na eka mommy we want more enya ade bia eye Tom Brown no asem ena omoka no se open dodo etu ana wope bia ya obenya bi ato a for wani chire poku trading KJT gate 4 store number F3280 Dr. Mensa Forso so emfo wani nche Oson Scam side honom store number C14 okwo honom a obenya bi ato Edum PZ spare pass lane Edum Pampa so ultimate lane ke wo fonfo wani enche adehye market ebu akwa offense so tano so na atonsu okwo honom a obenya bi ato se open dodo atu anase open chiremu ebro media so a obetimi afa home cereal legume for e wo numbers edidi so yi 0246
697358 0246697358 and I say 0546 921728 0546 921728 Dank Herbal Complex me se ehwo ne bia ya sa wakwa akote namu nsayare bi na etete o oba one ukunu ehyema na ensufita efi wanamu ba anase na wasese hyew bema wo dwonso ana wo bema mu ehyehyew dwonso no entumi mmayie anase agese wo kyem ansa na dwonso na ba na eyenamu nsayare na eya ba so anase wo ye nya prostate yare no ne se entifa wani che Dank Herbal Complex for asoye na ne doctor enkodi nkomo oso wo ba fa wakodonkua anase wo yire na wo ni di mpam agro no eka ho ne fa ne bra syphilis yare no yare bone pa nanso me no mienu nyina yenim syphilis ebetimi ama wani afra gonorrhea so ene chlamydia no ene white na ebetimi esi wa wo ho kwan efisese etete wo cha uti anye ya na ama wo nkwamo no akofom obewo abofra na nani baako ebia na ensuo no bi aguso ama nani no asei enso ba kwa kwahye na na bia wote baabi na eyenamu nsayare na akwakofa sayade ni nyina de abre abofra na onim hwe no so nanso esanse wagobone a wokodi ye no na wodi bi asan abofra no entwa mani nsiansa entifa wani eche danfo asoye no doctor emmo entu sayade na ase nyina emfa mawo hwewe won echi kwa ewo pechi number 2 omo Ben City Life Hybrid School no obetimi afre doctor ewo number se didi suoyi 0266 593330 0266593330 and I say 0244 017556 0244 017556 Grow fine Messi grow fine a man friend Dr. Mensis if it's a wabo ama ye menstrual cycle no esipi na sita ubu nsa na se Mensis ne entimi meye wase ehyehew anase ebunu tot e wose nkabosumi bia ubu nsa oso di afinimu nyina na wabu nsa mienu amehyew uti anye ya na fiber yare no eye agya obi enti hwehwe grow fine achi kwan ubu nsa na ka ne na mantam grow fine odende mehyew ne bo no efo konde kopa bi enom se nsa egugu wedie nani se wanumu atu untumi enda anadwo onsa ene onan etwetwon de bia na odona epempem fo wo se ananse eye setika yare no ene etete wo konde kopa grow fine ni binom na endi wo akaginamu eye yaye kokko eye we mam ha ene grow fine fo ede aye se opa bi ato a wo betimi afre doctor wo number sa mebuboyi 0244596532 0244596532 anase open dodo etua for niche misi heba kejetia mrom apden kejetia mrom smart heba eye oboase PFA pharmacy eye Kafuni road Kolenat Kafuni road na Kingswalk so eye Accra Mrs. Awusori na wudju hu giri a eye fi na ya ba omojanim etu kope grow fani binum a ebebo mboden ama wo honam na ekeka oni nyina ase atukra kope grow fani no na ebedi wasem ede ama wo Mrs. Sebra ye womi obi ebunu yonko no ayeye efisa o man no ma ye papa entwe ema obi mfa asokwa na ne wachenchena memma obi emfa 6 na ne wo 9 enche no obi de na asem baaye ayamo beti yenka mesifo oni che poza na poza fo de se de amanfo ye amanfo frakadam no poza fo onte sa okọ omo aso na na omo kwotena se na omo no wa ye nhyehyeye se wonya ho na opese okọ holidays a okọ omo aso ye omo do betu kwan akọ bebi opese okọ bia nyame ye wadom na onsaka visa so eye 2 years working permit European countries bit say Germany UK and opese okọ omo aso ye a omo do obekọ se opese okọ digwa anase ukofa enema ba beton ana ukobo onwo adwa no peska befia for woni che poza for asoye na omomfa wo entu kwan hwe omo achi kwa e wo so amazin omo be Amenase house so Amatai junction first floor Amenase house opposite so Amatai junction ho ena wo chi kwan wo ana se kejeti ababe shopping center Morocco adishman ukọ ho no ma poza for sensem kayeni sipia omo do wo betu kwan eye 0205 215495 0205 215495 and I say 0504 256360 0205 256360 0504 256360 na me de wo kwa kopie power specialist eba for asuyeye 2022
me say Dr. Edua ya ohene yire papa bi ono ne born na baso tie maame wa bombode ama hepatitis B yare ase atu say hepatitis B yare say A B C D kopim E N T wa for wani che power specialist eba se dompen emu abu anase se sabro NTT wo sciatica yade no hawo brebo no na ayekese company osa de mese na de ketua bi for wani che power for asoye na mama emfa ahama no enka na entu yade na ase kra kumase for emfa wani che leg bosomti kwantimpo no so feyi ase omba Jezbo filling station Accra for so pokrase kwabenya ACP main road na takwade for so emfa wani che Anaji estate omo be Anaji MA primary school no ne nupa a wode aba aduaman so a etu yade ase sa wo hodam wo ya anase malaria NTT wa ende kope adua ya malamex ni bi enom Heberton herbal powder eno so immune system support ena GKG eno memedro se bema no esi ni tira ase se enkwamo no wo foma kope GKG ni bi enom ena cough care herbal mesha eno so etu ewa ase ena adua ya herbal tonic wona wanumu ato eso enkope bi nom first na mokotwa bi ansa na wotimi edidi ene adua ya herbal tonic na adaroma ene sa ne ma ni nyina eto atwa sa open dodo etu a for wani che missy herbal kejeta mrom updank mrom fredmens kewo dani herbal mrom ena kolena so ashtown fred doctor ewo number say didi so 0244 544422 0244544422 anasa 0200 383831 0200383831 na me de ko Charistic Ventures for asoye Charistic for se wo honam ena ya oya oba anase bema onam enkoyie oni bema hia timkeja na woda ho oba bema na oba won chena se o mabiemu a for woni che Charistic for asoye na omommo no muntu yade na etete no ase omo se eya yare be ena etete wo wodi wani eche omo asoye a ombebo mbode na omape omunu pani bi ede amawo Kumasia anase Ghana ha be a pharmacy shop anase herbal shop bia okwa obenya Charistic for nupani bi ato ne dodo mo betimi afre doctor 0246 348334 0246833434 anase 0248 569335 0248 569335 Aunty Bea Papa Peggy say ode yaboafo no enso edwumedie kakra ede ababe dom ye na ye dwumedie ye ya aya ye mamu feedback say be ya obehu say nipa na ode na semeba hanom no de yaye ede akodru na obi ehu say nyesese bio nipa ne betena keke na okana sema ye hwia na ye jai eche edi ntene ye wo feedbacks miensa e wo ha ye pese ye de ma ye tiefo na anfe no mamemfa ene topic na ye be discuss no mamemfa nto dwai na frɛ wo nua bi na ka kye ne say ombra na obesua de ene ya obi anfa ne hawamba obi an besu ankyere ye yes say me kan ne enti no ene topic no ye say first na ka kwa ye si obi ani ma ye onko wa serve uye kra wa mefra wa na wase wa mo akonya antena so enti aka ne sa obi ehu ye da enti de bia sa tro kan sa ne asori e de aba afede ye se obi aba nye na obi aba nye no eye no kra pa so obi aba nye ana se bia ye nsem bi na ye ka di ye ho ano wantete wo ba yie na oba se ya se obi aba nye papa sofo obi aba nye Debbie obi aba mene sasem no nyadwene pachanie medase enti Reverend Promise Ofori no wedi kan etu asem no mu nchino se one sasem no nyadwene papa na chese bia na bibi truth kitu abi so ewo baabi enne sa nkomo no na ye bebo nti frewunua bi nombra besua de ye ne ye maame ba konso ebedi nkomo oye senior presbyter ewo Ofori Chrome Presby ono so mama ye ne no ebedi nkomo se mema ema na tete ma ye no kre na ya hye ene sa nkomo ne ye besua batete onwo ye kra me sitie bi na nyame ye wadoma wodo a obewu anabuka kofo bi ba kra bet na onchen na watete no na obi abanye ne ebewie no na yesua de nti ye feedbacks no de di kan eni dan na otwemienu na otwemiensani ye papa bi ba ha ye friend Daniel Owusu ofri barekese ena ode na semba ye ai papa we no ma me ji meni so no o si abrabo no ne dua na wofu na ite se de nkruma wo dua no ho
ofra na wate ahwefom ofra na wate ahwefom nti odna semba na nsem ni nyina na quite say spiritually no no believe say nyama nkoyie ma no odiskato dem 1000 cedis or the to dem krampo na adenchi no nko fa neska no so ate yes chobeka ni nsem nyina kire ne ese da bi ha de anti bi se we ne esusu se ne papa na okom ne ai na se akom ofie ene ma ye frɛ konfo kra de ne di nkomo bi sa se bibi sa no ebetimi atete na ne esiso ma nya ho ade nyina enwie die a ene ma ne betimi anya so insunsan so nti papa de na semba ye tie ni nyina awie ye recommendations ni nyina kire ye se yakopɛ sofo bi na sofo no emboa no na de tete no sunsun mu no entimi free ho ma no yes nti ye recommend sofo so onkonko hu ya ye buki sofo no se onko ho wa anko ye frɛ na wonfa eche na ofrɛ executive producer na Nabila say still omo de ne ka ne se okofrifri ni amaton aye ne ka enti omo dan ne ka na minim se na wo ba ha no nim se wo be ka ma ya be stresses ka ma na ya ha so yen stresses ka ma nko forsa da bi just obi oyare na bra bonum ye hwe situation na ansa na se bi obema wo hu so na se hu bi tete ho na ye do kosofo ma sofo na bo akyese ye jiska ne ma okra na sa sunsun le da ho tatawa siska na ebe hye sofo no wa nko ho ye frɛ na no won fo no ane bodwo no e na ofrɛ ye se still akafo ne dan ne kan yesu ye ni ske bia wo ba bia ye kofa e di ama no entietiefo enra chi na nsane ne na wotwe ye hu so TV station ba ko bi so in terms of how de bi o ma jiska di ama no enti papa Daniel Owusu na sem na akoma mu nsem e free yensa ai ye jiska man ko forsa enti Daniel Owusu o free barekese ba ye ono to nkwanta ya pai wasem ne ni ensem biem bebia ofu se bia akoma jiska di ama no e ho na se na sem no akwakodie de na nke ye boawo na huhu mu nsem no ye kwa no wie a ne ahwe kwan a osika sem no ebetimi egina edi ama ntetie for Daniel Owusu no na sem bebi a akwakodru eno no de tosu mienu ye maame Cecilia Kai Hammond ofri Boteman Tema East Tema West onso na wotwetwe mu na oba ha ye maame wesini dan watena asase so 2006 na watena kwa na fe hu se nkofo bi ani ba na asase no ho ne dan no ho ekohwem mu na maame no nkoa ne dan ne esi kwan nti ne nkoa ne dan no ye buwie ye mu dan bia ka ho biem ono nkoa ne dan na blocko eyi ekwan nti ye bu maame dan gu ya fiti August one ne ma ne da bonten a na odonfo bi aboa wo mape baabi e de ama omote na odi asemi be dan ye e wa ha ye kawie na chese wo hwe maame ne document ni ade mu nyina na oya ye se o genuine case kakra nti ya pe lawyer e won kran e de ama no na watwi wakohu lawyer na gini document ni nyina hu say o meka say wo case nti lawyer ne say obeteki case ni up na wa serve assembly no ne no so ya hwe bia e be kwa akodru nti no de ye di besi he ya nyame ya adoma lawyer ne serve assembly ni wie na ye be kwa akodru no say o se maame no musini dan ma no tie ma the compensation na ope baby foforo kwa na eno nso akọ na de atwato no eyen de ye se ye frɛ no akoma mu nsam ye project eno eye Paulina Kwache ye ba Paulina 19-year-old girl a okọ adwuma ba adako ne nan mu hyehye no afa de ne nan ne maame de nsi otwetwen ya Paulina na ntimi ensori ontimi nanti biom from waist down wadwojo ontimi nanti biom na ode na sembe da yen na yeso ye bo no hoka itiefo madaro ma mobo ayen ye de ne call Dia Nkwanta St. John of God Hospital to Bidic Hospital san komonhwe so mbetimi ahwe ne nan ne de ama na omohwe no mohwe ne MRI na chese wo se sign refer no e de ne ba konfa no chi afeja be na ne nan ba ko ehunu si moja abeginem nti se yentimi antwe moja na emfi Paulina nan ni mu a gise ne nan na entimi enya hwe no gise yetwa ba ko na no so wo se ye boa na ni sika se medical se sika kakra etiefo mo de braye no yetimi de ekote eka no eso na yeyi no na enene nansa na ye sign fresh ye bisa se yeyi no wie no masen akọ specialist na obehwe from waist down no de ba ne de akodru afede ye sister o se okoto nuro bi no wonom no wowo enuro no 5,000 Ghana cedis 50 million anya sem ketwa nti Paulina ne case no bebi a akwa akodru eno no
was say kopeska edemano na enro na doctors ne say omo say also onom sa enro no for 2 months say be ya on be study ni amakakra na after 2 months obe labs any scans bi na doctors na hwe so betimi aye ne ho bibi mu a enti Paulina kwache ono so case no de akwakodru no we ye da na okọ hospital ne Akoma ni ska omudi ti omo bills ni bi enti akasa china nyame ya adoma maame ne mfa enro na esi omo toto no ehun receipt ni ade ni nya prescription no on from brain Aunty Bea ne chine ya ye hia 10,000 ni efanto mienu ye efanto edro ni fama Paulina na ontimi enonom for 2 months no na ye hwie a ye hudie eno nso ebekwa akodru ntetiefo mo aya na mo pese mo ye ma mo feedback e Paulina case no ho no sei e na Paulina case no akwa akodru edru e wo se woto no wonom ene wo no 5,000 and over also no mienu na doctors no e hwe study no for 2 months inti ese echina ne maame no embra inti se de bia moboa ye no inti Paulina case ni de binim se ka enkofo Akoma papa 19 years o maame baba akopɛ eno no wato ni police forms wato teacher training forms na de ye ne ya na police for friend so be medicals so de nine be no de koye medicals no they say police for ne de ahwere no empire wo boa ne so betimi aye ye medicals ya na ne ho beto no na say teacher for de no kra na kwanya beba na wetimi akwakoye o maame tonton pants ni brazier enye so wo shop wo de soa na o de akini ade ba ye oba tan on na o so tena ne baba no sanso ntimi nya hwe so obedwonso so obeja ne na je se oba tan no ono a ne beda ne ba no ho na waye nti o maame na adwuma sei papa no no kohwuwa no kobobesia kakra na o de abana omode ateduane edi nti se Paulina case no e koso aka Akoma na opesa wo boa yen na yetimi hwe ye ba Paulina obetimi diskane kakra e de abre yen 0530 507849 0530 507849 edi ebeba no eye Akoma FM echina ne maame no eba e wo se yenya scam no kra de ba ko de wo se yenya ma no 5,000 e wo se yitiminya na ode kotoe no na yede ma Paulina ti obetimi aboaye na yesro kakra bi ensu a wo de to so a ne yembo aboa no na nyame yadom echina ne maame ba yetimi enya bi edi ama no nti no yes sister on say day na ye kwakoyi na free hospital me ne executive producer ena mokoye me na scan wo de suma me nti me ne producer ne koye Aunty Bea etiefo ma ye bebre amaye wa na wo kan ye se ye betena soro ha na se ye jeje kakra kwa ya na eye waniwu nenso so Aunty Bea abanisa wow de me nim se ye du for ma ya na we very worried pa as ye ba se ye ha etiefo nenso Aunty Bea nya ya ada me do hospital so ta asema me kai me se se opese o ti abrabo ase a ayako hospital Aunty Bea enye easy Paulina fomu papa obi ya de ya na ye mpese de betu dwa ahwe situation a okom enso ye nua ye kwa no se de opese o ja ne nan na Aunty Bea entumi mba esanse tissues ne wa nurse wa ne nyina nya adwuma ne ntino ontimi nchimpo na ade na ye den aba enti abehye sisim ena wo kam wo bone nsa no mama screw empane ne nkofom na menda screw ne nkofom na menda ne ho hyehyɛ because opese wo jan nine ena wo ntumi Aunty Bea no mama ye ne ntentem oyeye soso ade ne ntumi mba wo se mama sa pagya me Aunty Bea afemi gina wona me ho mete mafo na mbisa wo mama se enti wo ye den pa na ye nse a wo so obeye se ya afede se bi na abehye kakra bi abehye hono na wo Aunty Bea mama ne de gloves shenensa no wotete areho ade etiefo aye bi omo ye bi pa ba Aunty Bea ye gusu yesu esere omo na ye hwe kwan ya ye befa so a Paulina ombe ye hwe mami ne omienu kra na wo de wonya hoodene na onfa namfo mbone bra na basi ye adwane a wotimi adwane bi ti ye sere ye gusu koto sere adwane to atiefo mo mmre yen se de ye ma ye nua ye fa se ene wode enam ho ade bi ofe Belinda eda yase no e wo se ye bi so ma Paulina amen
Okay. Yada say enti feedbacks no no se Paulina semi Akoma na se afi kra na wate na re hosemi na opese oboye na ye momo number no enegu screen no eso no. Utie yen so dia 0530 507849 0530 507849 edi ebeba no eye Akoma FM. Afi ene yembra yen topic no so na Reverend Promise Ofori ena yene no edi nkomo ye besan akwa ahoma no so ye ne ye maame baako ebedi nkomo e de afa emmatete ehu papa mama mbisa ye se emma eye Nyankopon akyede a ode dom adasa se wo papa maame asodie ben ne da wo so se wo betete oba no yo anji bi mi da se baba tete a enafo Aunty Bea eye menka ne se a whole company itself. I see. A company itself. And nya dey da from kra. Okay. So be cast da from our boy. Aunty Bea abatite a whole sacrifice. A sacrifice. Yes, a whole sacrifice. And Tina, and you automatic say we are so far oba ne ho badwo. And Tina na yataka say asofo manye we banye no. The tiene say Aunty Bea as asofo yenya adaje ma ye de ebre nyina ma asore no but yenya bre emma yema eni fie besenka wo hwa ade emma obi ye qualify so ye sofo no akone efie ehwe. Oh, I see. Enti nyame asem say according to Timothy say obi entimi anhwe ni fie yia obi antimi anhwe ne fie yi a ontimi nye sofo ban yi abahwe ne die ate be edin we can Bible according to 1 Samuel chapter 1 verse 22 na a Bible can rain say rain no so wo hwa a free day 1 kopim za akora no twa no fo I just say ahona wien no ba eba aha I say otwa no fo okay ne ho asene okay aha enti sa no utimete no ma obi okay aha enti ebra Samuel papa ebusa o maame no say ko me enko Jerusalem no ene wo se debi nyabotre mame enkopim say akwara no metwa no fo ansa okay ehona abahwe no pa firiba enti ubeye no a ubeye asa bere no ema no ma wo mehu se wo hwe akora nanim no wo hwe wanim okay no onum no fo no bu odin se wura hwenim wo odin se hwe wanum na ono communicate aha ehon wo so ne communicate de dum bia no wo sere bu no akaw kaka no hwe wanim se so obere yatia oh ehonna sane mani nyina fre even a chance ye wo ye funu broda ye funu mu no wo ne maame no communicate ene ese won tene kan na wo aye wo aha it mean say Abraham chance se me wo no se me hwa ma me yere da wada no na me dem sa to ye funu so na me bompaye okay e ma abofra no wo hye ye funu okay a chance ne kase pa Aunty Bea woni pray kan sacrifice empire wo ye wadwen se wo ye sofo nti oba ebe ye yie oba ebe ni papa o boa dada wo okay nti so obehwa recently asofo bebrebe abe conference se wo munya adaje ema asore no ne asafo no na wo ma anya bra ma omma wo ye de wo ye sofo ti se die nya adaje ma wo Aunty Bea okay eye whole sacrifice okay okay ye kasedru abi am de asem bebem owura bi ye frɛ no Zak Bentum okay wo ye actor wone Majid Michelle okay de bia no ayi ntinyi sakula okay and wo ye sofo wow wono ankasa nanum o se enam no so no papa wuye enam wo so wono no so ena papa wuye okay o se drugs oh no nom drugs pa wono nom ya fe na wie no mfa no ti no wo konanim aha wa bredi no ho enti edrume bi ma o papa pie o papa ba fie na dem wo ne manyina wa sa akoton oh curtains why are you also onye bi no curtains bibia no akoton okay enti
enam so papa ni boss wa no papa no ewi otwahwe nti o maame yare cancer ka o se ye de maame no kwabrochire kohwe no maame nua no discover ena maame no se Debbie Zak Bentumoni oh okay Good. okay Kaba. Okay. That's right. Okay. Okay. Branch yasem na make. Okay. Ofri krobi wo e fro wa broma. Oh no ofri. I see. Na ma bia na no kwaso wo se no wo fase no. Nti da make kan wo se sofo ampa. Wow. No fase pa. Okay. To maame so ko asore e wo kofodia. E fro sofo no mrefindi prophet bibi me kaidi na meka. Na maame ntem ska no de call prophet no ho no ka chense sofo mama ne enti amba ha ni me sister se me face ka imra brochi no mfa me nkɔhye kimo mu na menim se mewu but me sky bebo afodie a me bebo no me ba enti na me bebo afodie me ba enti na me bebo afodie no okay me ba ha adwene nam so na me papa ewu na menim se me su mewu nanso me daachi me ntiase a mafodie nyina ne se me pese me bai eyese wo wow me bai nyese wo lo be hold ma me na wuko ne ba na hwe na me de ne sa aka no abaye sofo ne no ye de nyame ase papa ebe so mu amaye na me ba be bisa o say o man tete o ba ne yie nti edru stage bi na akra no wa ginsem enye se bia na nyame be ye tintite no so e wo ho nti ye be me da ase papa nti ye di besi ho na wa komi sweetheart ho frizen na ye ni no abo enkomo boko de ye de nyame ase ka che doctor say me say Akoma prison sachede no ye wura December mu ana meko embai so emai ache papa say me this one any of kwankoi me dey akọ ntina me any doctor pa che emai acho me say wa doctor so cause project we dey you do den man ti sit at enko na ma me fan share free aso ye emfa ma ahwefo na etiefo nyina na na onim bibia na meton do na be dia dance eno na hia ye no dance as say e ba ya say ye ho no on say ye dey to ye ho so say ye be bo amanfo especially with free screening na ye na say no ye na ha na say ye no na ho dance a ese apiepie mo no say di kan ye be 2 months ago maami bi ba ya so ye ho na sa asem we de e wo se nka ye wo se maame no kan say owo wi a na no de nipa na ba because say na nyame na duma me nyin say maami no asem a wo ka no enya agoro no wo ba ye no wo se won kwa de wanyini e bi say won say herbal no de meka se na e wo ba bia bi ate obi eye bi na we ti wo se wote we nka no wo ni sika wo se watua de enya agoro nti what say ya say de obi say a wo hwe mi ana wo tie mi ye te sa no so okay say we the 100 Ghana de we got to music to tune ngba pa ma enya hwe kra free ma 100 de nya bibia e na wo de buy so ye ho na the problem pa ne say no awo no na wo hwehwe na no wo ho but no problem say be infections ena na wo pa nti bi oni so won kwa de oni ne kunu hye ma ana mba me se woni kunu hye ma se be ya se won koyi ne sa ne ma na no mum ena na nko de ba because I want de wonim say I want de ja ye nyina nim say nyankopon ne de ma but bi yo ho a ena problem ho but ono na ni wo infections no so more than because we chini a I want ma de no be ti wo ba ya ye ma ne nu ebusa no nhwe ne history catch ne nnuane bi obedi sa fa ye de no esa kan no ene sa 1 month adua me ka ho asem no say 1 month ne de so manem pound you screening ya no be 2 months in fact this month can I 3 months and I said yes and I 3 months ma me nyin amen yes and we mu nyina ya kwanya ya bia ma obi bia ono so peba na ni kra na o se nyin se betime pie obi treating infections and so the nyankopon ya ma no na me aboa no ama ne ono so wetinye nyin se and we so koma obi a wo peba so dem kind me say na me meton adu na emum be hye wo kran na masa aka cho say wonya gidie na se oba ya hye ye ho a ye betinya boa ya boa nkofo bebre say ya obi wo ha oba was 10 years ni menya ba we ba was 20 obi a wo de walker enso na nyame ayo wo madom ma bi obi kra ba so ye wona pa maame no na ni mfe 44 years 44 years and oba ya so ye won da wow oba ya so nyame ayo na dom ama na watimi enyin sen ya ne ono so watimi awo enti wo so a wotie me de ka ne se encourage nya gidie ne bra ya so ye ho e betimi aboa wo se de tie bia de bia wo ho bia no e betimi aboa na YouTube se wo ba no aso okun sa won se na wo ne mape e sore esu oh emema no ye ka se ma no
enso e bi kwa na wo be ma wo tie me no juma wo ho yie enti se wo yiri tu sa na mo bi se ya mesere wa wo ni mienu nyina mo mra fi se mo mienu na mo hie mu na nyinse na timi aba na sa wo nkwa relax na oba no kwa tu na ma me ka se bi kwa na wo ene fi ti mesere wa wo tie me na so wo ye ka se mo mra doctor 3 days wa nyana so pem na bra na betimi ahwe mo mesere wo tie me na sa ye ba na wo hwehwa se de medi obi adanse no wo so pese wo so di bidia ene wo number e 0246 59 41 17 0246 59 41 17 and that's 0553 21 35 87 0553 21 35 87 your branches need be in here Mr. the branches no to dwa ewie ya yempon ye be bia wo bia no bra ye be hwe ama hotaba kuma se ye wo etimetin lumba junction eho na ye wo enkan ye wo old ashoman aloway junction sasna ashaiman so ye wo tulaku christian village ena kaso ase wo tuba mama africa junction timisrewa branch ben wona wie ya no aba na ya show na ahotaba sasna nkrai ye se cerebral palsy nkrai ya no benya bia ebia nyinsen ni mu ankoye na akobe wa krai na ne kasa kwa ma wo hwa krai ne nsen na mo hwa krai ne nan obi ba hye na chi so no obi so ne de e ba na nsen na me ka se obi ba ya so e wona akwa na 7 years ena 2 weeks pepe na akwa no original na so obi so de ne de aba akwa no so 4 years na akwa no kwa de ne kasa no emma ahwe se de ne nsa no so asammoa ena ne nan wo hwe akwa ne nyini ma wotimu se ene ma nkoye doctor 3 days ene yaboa no ma me chese o ma me se we de me hu bi da bi sa kwe wo hyemachi de bia enso ene hwe de nyame aye nti so wo ba bi sa wo ho na wo hwe akwa ne nyini mu so akwa de wo yensuo ba me so nsuo ba bia nya asase so e bia na nyense no na ne me bia nkoye ena akwa no akonya sa hawo no enti ni nya ne se wo de sa akwa no be ba ya so ye obi te ye kan dance media nyina no ye screening ya ye na nsen yo asem na make yo just 100 Ghana cedis per obi timi dia baba bagina yare sant ye kwa dia na de be ka se enye wo sika no ne hian ye nemo wa dance ye no eno na ehian ye to na beton ye no eno na ehian ye timi so se de ya de ne sitie bia ne nyina ne so benya ye mugidie na beba ya so ye be hwe ama ho to beba sa so na ye stroke ya de bia stroke ya jojo no otife wuche mu e bia wo fa kra na ajojo wo ba no ye se beje ahaban ni bi eye ahaban ene waso ye ho wo beje ahaban bi wo di dware na emom wi ya samma de obesan anoma e be bie tini ma hoto abani pedue ne no na de abo ankofo bebre ama enne dodo na aso regina omo na aso omo bia tu ho a won sorry kra na wotimi sa hoden no wo ho a enche bia na be na adoma mo nso betimi aso regina na aso nti wo so a wotie me de kanya ne se obeba aso ye ho na ya hwe na ye stroke for the chrome da ho no a wo mo ntimi nya wo mo ho hwe no kra de wo nipa na ye se ye hwe free for 6 days de wo da ho a wo ntimi nya no ho hwe bi se aduro ne se beje wa ya trema enti wo ba na so beje aduro ne 6 days no wa wo se aduro yi wo hwe asesa wo no ahoden ba we die ni ma na ene wa ba na ene wa to aso na to aso ahwe enti de kanya ne se braso ye ho na ye mwa wo ye number no e 0246 59 41 17 0246 59 41 17 sasna eni ya de mesro abewa bi Bible so one de opese wa kenkan the Bible no ane hia no zenani no so obebie Bible ma kan no ne hia wontimi mfa hu no hwe oba ya so ye wo so wo hye glass kra na no ehu eyi enya agoro enti oba so ye ho aye ma no ye nsuo no bi de bia na ye kan wasem se nsuo no wo de ba hu anim ye ho no ye nya operation ho enti o ma ya so ye ho me emfase kan ni twa na emom nsuo no bi na ade ba hu anim na ade hu anim ya de bia wo so bia se so ye wo hene kro na aba so se bibia ya de be was bia no e be free so akọ ya po ankofo be bra na wo mo so re obi wo se na ni be prunsuo saa obi wo ha na ni no etimi da se ko na ya boa wo mo nyina abewa ba ya ye ma no nsuo ni be wo se doctor 3 days chese wasema da bia wo ka no e ye no korepa ya boa no wo de nsuo ni bia ho nanim amen na abewa no wo di na dance enti wo so a wo tie me a wo saa ha we bi wo be bi da bia no complain che wo se na ni e na ya yesrewa pasani pa no e bra so ye ho ni ye ma no nsuo ni bi no de ba ho nanim ama ya de bia wo so bia no ebeko ama obenya na hoto sasness STI enemu yade
ne nyina ne se oba wutie me ne ma se won koye ne sansan ne ma na wo ho ne nyina no ne nyina se oba so ye ho no kunu krohia mu na ya obi wo ho ne se wote ya ho ya ope na kan ho se infections na eyosa nti ba so ye ho a ye be bo ne mama wonura e be bo ne ma na akototo de hyehye ho no ma me fa so bi ani so se de nyakopon si boy ma naturally e was ne ma healing on its own and se wotimi treat infections ne pe bibia beko enti ne nyane se oba so na ye sha atese mama o eye nuro ni bia how we mu nyina e ho ne hene kekao ne den ni nyina da e be free wako e na afa yiso enemu ya de no e ya na bia wo ne wo partner ne hye mu a e na wotimi nya enti no ya na ye ka se mu treat no wo partner no so no so treat ne de ti me nwa no be ma so a wo so tie me a infections kwent to be ma ho aye kro e ho na ye sansan o wo sa sansan bia sha atese baba be ma no ho e ya na ho no e ye wo hene a wo so be ba ya seo na ya ma wo enura e be bo na yi infections ni nyina da afi wa kwota hunu se ya na bo kwa wo jonso sem nyina bo ha ya na se to for say wonya 40 years e kona wo ye be ma prostate on sem no ma na hia wo ni nyina na se ntina ho me mfa roba bia nkwohye obema ho enti bia ho jonso asa obema ekra se mu hyehyew ase kro wo obema nim asaje se wo kyema nso na jonso na timi aba wo so be ba ya se wo na so ya bo wo prostate ho ensem nyina na afei mema no ye sremo am mema no da form muntimi nya hwe wo se kojoto no beje quick start ni bi a quick start na ya no be for say me ntimi ma mo ye delivery ya quick start na beti me deliver ma be bia wo bia no wonya quick start nti de e kan say wo ho kubera no wo ho no kone kotoku be nsu ni bi na afa atadwura na wo nam ho no nam kwan no to bi na wo atadwi ho na fa gu blender mo na fa kube nsu fa ka ho blend wa de kama no waso ne so na ene nsuo no wo de eye quick start no egumu na ne wo do she fridge mu na no mo ade nkankan bacho we no eye no with no side effects wonya ho so boni bia wo bebia dem mo ebe boa wo kra be ma no kwa sa boa wo jo so sem wo didie mu bibia no bo se no wa ye healthy wo bebia enti be ma de wo dwo eye quick start enwa na ebe boa wo sorry na jame sorry akoina me ye Ghana for and as a man or jame kasama wo mo na me ba na ye ka ma me wu kwekwe kasem we che Ghana for me man yes the bigger the better the bigger the sweeter the bigger the everything and wo mu chirma so na ye mo pem me ma no me ma yen ketone bi no mo so pena kase ni nyina so bonya na kase so that just say oba ya say ho ni ama enlargement oil ni bi the be massage or be man we so you with no side effects wonya ho so e boni bia wo bia na mo de be massage be man bu ho kwaya na infections ntina ma na fon ti wo sha say bia ye ma de obenum na afi de o de be massage na abon sa afi na be man no e mo ayedu na yakese na energy aba nti number no me san de to dwa biem yesrew wo frɛ number no me sew wo frɛ na wo ma no ka ho say ya den de wo ho enyankoi ti wo frɛ no na wo ba na ya show na ho to aba nti number no is 0246 59 41 17 0246 59 41 17 and that's 0553 21 35 87 0553 21 35 87 yes so friend na wo ba friend no ment na fie doctor 3 days the doctor with a time the doctor with numbers the doctor with a time the doctor with numbers yeda se papa sweetheart nyame yaduma na wotwe se ne menim se ebe hia okwa na odime kra na ma doctor so e de amame ene ye bisa se obi aba nye eye nokre ana se ye yi ye ho ano se bi o ma me papa wantete wo ba yi a enka se obi aba nye na mpaebo no nko an so etimi ma wo ba eye ye edimau be responsible adults be edimau na ansa na ye be kwa ahoma no so na ye ne Mrs. Ekua Efriye Vifa or ye senior presbyter ewo Ofori Chrome Presby ye ne no ebedi nkomo no ma ye ma wadwuma enye Geo Security Services esi openkofo ne o ma ye adwuma ewo enkran tema ena Kumasi wo ye Ghana ni wo Ghana card we 20 years ekopim 45 years a akwenya wo hoso mbefa no omne wa ye adwuma obetimi atro brofo aka brofo akasa ewo brofuma eno so akwenya ewo honnom na eni kwan se owo criminal background bia na se criminal records bia isan se police fo behwehwe wachi na ma yehu se wo huso ansana ya fawo eno aye adwuma recruitment no o ma hyase dada wo Kumasi a Kumasi ahojo omo ben Golden Bean Hotel eho eno omo ye recruitment exercise no se wo huso ne ya fawo no omo no ye adwuma wo ye security officer
ubenya 900 Ghana cedis. Security supervisor so ombema 1002 Ghana cedis. Omo numbers no 0501095580 and 0241415890. Ejuma krona obi nso epenkofo ne oma ye ejuma We Learn Ghana also wo Kumasi na wo pa ejuma we partial kakra bi fast corner na wape ejuma bi no nyi skato botom dia na frɛ numbers na omma wadwuma enye omse wo betimi aton mini perfumes nkentekete spray deodorant nkentekete bia wo betimi aton bi na omase ama free skills training na eno na omo penkofo na omo ne oma ye ejuma no masan akere wade na nipa mo pɛ mo de nipa kakra bi enti wotie ya Mr. from numbers 0555 913900 0555 913900 We Learn Ghana obeton perfumes na wase ama skills training enti woton perfume na wonsan enya ensano adwuma na odi abọ bra ensano adwuma de eye papa we so age limit bia enka ho enti zimu emfa ho ni mfia wedi obetimi akọhọ na oni wakọpẹ adwuma ni bi ede aye papa ma mbisa wa ansa na ma beba ahoma no so no na mbisa se wawo akra wo kan wo se akra na sha se wo num no na wa start ni wo kasa okay, yes mama wo line so. It's my uncle mama ho yewia na asan aba ho. Mrs. Ekwia Efriye Vifa senior presbyter ewo Oforikrom presby. Mama, good afternoon. Afternoon, dear. Mami mpacho ho ye. Ye hu adom ye. Ye de nyame ase papa ene ye kasafa emma enkratete ye ho. Ye se obi aba nye. Mami eye no kre se obi aba nye. Mi dasi. Na mi che telephone so. Okay. Enye no kre so obi aba nye. Enye no kre adenti na me kasa. Ene ye wuhui. Ubenya akwada oyesetie ema enye ne maame ne papa nkopani bia science tie. Okay. Na se denti a ama wuka asobi aba nye efofi yen awofo no. Ye he mre na yen time na ye disu na titima. Ene ya mani tuma yo muda se emma so emma wo mu. Kese ene akwada ono wo kasa mi oni mi pa choka. If it's a mama na papa na nka me pa choka no. Ade a eho o mai sese. Enti ni bi de meka na se awofo nso ka ho. If it's a time ni ya de ka na se ye mama ne papa mo ma ye brain ti me pese me baba bre. Necessary the water who you say Bible cracker say ye nyai aba ema abofran say nti wo say wo tia wo ba akora ne ya de no ne de krokro no o say ye tia no no hu se de wo ye ne nyem no krokro no akora ye pani bi bone na pani na ma na ne papa ma bo so akora ne so no ne pani ne ku eni ti ama akora no nyetimude ama mo hu say obuo ehu ni faso enti no kwada na aba no ye wo maame fo ne papa bi wo ho a omo da kuta titenti na omo de tete o mama no ni de bia de me ka se me ba ne se wu bi da bi no obi o tete me ka hu so ye o maame enti se wu bi mi dia wo so ogu sa ni pa no na nye se ko tu obi a na wo ni ma se bi e bi a na wo ka kire no enti yen awofo se mi ti se ye tete no se de tete ye no o papa o te ho ntimi entwem so pia on ka hwenso so papa no eni bua wubu no nti ena akore ko ba bia fa ma me ba on pense ma se me kwa ha man su mutan se wo kwa hin eti se ofu so ko bisa na me ba ni bufu to fa bag ya address bi a wo pe no wo ko no fisu no wo ko enti to ba me mu a enne me si ye wo he se no obi o fifie bi mo oda ye virgin esan entity pa ewofirunti eni ebua ewofirun o kasepani bia ho obeka meta ocho o kasepani okotipani bibia tuna obomu ni se ye ne maame ya papa obebua no a wonta no enti ne krese obia banye ye won kwada wo ho a eni omuda ya nkwada papa. Okay mami medase pa bebi a odi efri eba ye ne se awofo no efa bi wo ho no ma na chese blame ni kese na ebeko awofo no eso enne enkra eko school a first no me minim say ye eko school no de wo fie no ene ye de ma se fako enso enne enkra ni timi ka se mi pe wei
mi pe we one farmer na akwa fast maba de o pese o pe no o insist se o pe eno na parent no edi besi so edi ama no me pa cho eno no e ha adwen kakra onye adwen pa okay e wo so yu bebi o fi na wo ni awo na ade atotoba na ma koda no mu se ye go ho we ni ho ye wo fi bi wo mu a akoda ko sku aye pake pa ne de ama no e fi bi so mu a okwa fi ni enti sa akoda no ko to akoda bi e pake man no ko fa na damfo a obepese benya saa nti so be no tro mi pe wa so ma me ana papa no wo pe fi ntem e na ma ni ni se sa ni ma no ye fi e wade nyina ho kwansi nyina nyina ne pata e fi we die se na ye e wo mi se kasa akoda ko tu o ma ni fi no pa ko ma na di ko ide e no so di ko ba ne ba but de wo betini no ba ta no de wo fie no also be mo modern say o be na so akoda mani na mi anso na so wo hu se ni asa na o mani hu se okoba bi a o betini anya bi a eno na de nkwada bone sem no ba ni okay ni bi enso so ba ne so penti edu kra no akoba bi wa bra wuntini tia ana udi keeping ni akoda ni nyese hu se fi o fi no ni woni ni edikiti mi ni de menya ma wini e wo so mani so wani na so ma ni ni sa free assassin no say ye dey ba no no wo say hu say akoda we say if you me free me anopa ye didi ofie nti ye nya kapra ma o se pakọ no bi to nsu wa to bi a no ma na kra say ma ni so wani eni se komo di akoda no nti se ufu se sika o do ma na koto be bi wa bontenet na obaka o so timi se no pa na wo ye bibi akoda no ye funu be ye ma nti se wa si bi na benya mana na so obi totofe na so obetimi atobia no so di ato na ni se oka se na madam fu we oba na we na so di akire there be esa na wo se akoda no if se wo pe mana da we nya ma no I was so copy free baby even no bakwa copy I be so boboko no na se oyoba obobo jaman no di ape enti wo na wo so ma wo no eni so die ewofie na ni timi so die ewofie eno ti se ye fix akwara no de onye na o kire na o free na bible say kira bofra no o kire na urade na kire na urade hu na kire say so kire dia e ma wo bobra papa akwada no o free obegina hu na tinya ya akwada papa ama okay yo mama ya da se papa na me san bi sa asem we bio me kai biom say first no ye susare nyina na o papa de neni ne kasa kire o maame e de neni ne kasa kire nti o papa ye de ni style sage shewa woni say na dada e pese wo no eka ho ba ho no mo a wo akra no ni right to cry say ho no wo ba betwetwe mo ho enso enei wo be kofie bi ho ne dada ni mamete ya na nkra yi ye hwe tv ye bo game ya sesa ye na ye gu nkonwam na o wie no be ya de so ama wa wo si obi abanye eye no kre o to me say me ka so papa to o pe twem papa ne nka ho nsu ntumi twem e fi se eni o de be ho no e kire wo say ade a wo ye ni nani ni hu na wo so e ka so de no atutu fu mo fo nti o ti ase yesu so no o papa nya wo ho na se bi na bebi o ti no o ti ho bi a ho no bi ya na wo akwada no wo pie wontina wonna de ono papa be kasa e na wo ko no na kwada no de o ti ni papa na so ho na ba no ni di nkomo na kwada akwada bi o kra no de na no to asem na tenifo kan mu papa ntia mama ntia ana won kan se pie ni e ka asem enti na me kasa e fa su fi ya wo fo no e bi so wo so me wu akwada no o menye wo nti twen na o kwa na ba bi kwa na ni di nkomo kwa me di nkomo e yese mama ni papa ni ba be di nkomo mudi nkomo a e makwada ne de ha ne bi otimi ka kere me oni ya damfo a e ma onso so be kana sa na nso no nche so ni ya damfo ni nti bibia wo ye bia ye wo ne bebi wo wa ni sa kwada ko wo hu ana wote enti e basa na e wo so ma kwada ne excuse na wo pe baby e ma kwada ne fa na wo ne ahogo ni di nkomo obi timi e be o timi ko se obi bia na wo count sa akwada ide ni ntitiye if you ma me papa no de mo ye no mo kama sem no na kwada na no dem eni se basa okay ala sa kwada na peni eni se de ye ni nyina en kwada ni eni bia basa ni se ube me ka che me na se me ma ami ko su ni
real secondary school and me money phone. Oh, so almost one up a say your me and not a phone. And I was all the year to me now the phone kasa. Until some years it one sana will be a name my phone. Okay. And I could know reference Jesus na mama ato phone am. And you for a boy e be a win ho. Now you phone me aha what you the phone. And that's also cry. What you school so be so mama me ban nkasa. Okay. And madam from no papa to phone amano na di nika na okopedia man. And the phone e be be no edie and can call your man. Okay. And can say your man. Ama ma sign bi sa we so ebia na parents no de why wa fam de nyina chese de oso de akra no ofie bia no entitiye ne wo ho obekọ school obepie peer pressure eno sa no esan na sidi obi abanye no ede bam eno diba yo wakoda bi wo ho a wo na udi ewesi ne nyina beye no so obeya koda bo no bi wo ho sa ebi time na eyem paibo ne editai sa akoda no chi wo would move from say would decrease atiti akoda yi wo ni mu say the wo fu say ehia akoda bi adema no enso so obefa ekwanfofo so ebesa eyem paibo ne edititi ye de ka ye titi ye no so wo the paibo tai sa akoda na ti na wo ni say wotiti yi a obekwa obeba okay Christianity obekwa obeba esa say na wotiti ni Christian even the best children's service I praise for your children's service you will J1 your YPG and sana wako yes kako and me entertain mika wenyano children's service me from day born no do baba wako wa maybe 12 years old na ko J1 maybe 18 na wadi na ko YPG and so wo ma me na wo di me fa so ni so di me for to na so na dem private alternative and so a bit like say iti anyi no akoto ni nko bi mu a de woni ne ye no wo de wo so ye e bi okodu obontia na ye foforo okay and then em paibo e me ka hu tu say why you want for me dey na say we say we adibua wo no sister na be ye dey me ka chen ko for say so tu be wo kristi mu funu kwa ya be no say ko a bom paya o ti stand it e be ye dey be ye okay yo ma ye da se pa me final question na minja o na eko se why we nyina edi awie no enne e ma nyina ye adwuma first ne de na me se nka ma no bebre na hyeda nye adwuma age wo mo time bo so pa enso enne girl child education nti ma me fo ni bi kura adwuma no time na age wo mo no e chen papa ne de no enti parent e wo se yekoye adwuma ne de behwe ye ma e wo se na wo se esi manage ye time ni ye se be ye yemfa ye mre nyina enko hye adwuma na ye nja ye ntu ye ma no so asara no cre so we na sitena bana you three housewife the enkanene papa no ma me hu no papa ama na nya dwuma da because na sitena no nya din na wo no de aba de mu gu fie bi and na asitena na din ti ma no ka so we housewife na at times wa na so oba wari ni we ye dwuma adwuma no we wari se mo na ma e wo te ko pepe okay Bible say empena nenia sana progress eka enti esa simple na nenia oba I was so sorry and okay sorry and eni so oba wo dem me nsia be wo kete so wa bra ni so ye djuma be ko djuma na wo kun ni ma e wo san san kun fi no ma ne biane na wa ma ma biane na hwe anse na wo tan na so na dem man so wo so adu mi bia obua enye sika fani kuma obua adiyin ebetina baso go so ntemu kwadana na unjaye wo mu mano no so hwe e wo kichi ye bia no wi abesiesi wo mu na wabua ama enkwala na tinya ko school na so na kwa kwa duma o proba adiye ne sa to aso efu se adiye si na wo so na utimi ya e me friji wo ho okay ni bibia nkwan abomu bi se friji ni wabua ama fie no adwuma ni efie na de ye no etimi akokwe okay yo mami ya das papa say oje bre na ne yakasa mi pem ni se studio obeba na ye ka efie ade ye ne sa ne amane nyina oso de onim de e de aboaye enti ye ne Mrs Ekua Efriye Vifa oye senior presbyter e wo Oforikrom presby ono ena ono so e de ema perspective
a ye de tete enkra wo fie no ode abeto yen so na ne ye discuss se obi abanye no ye ntete na enkoyie wo fie no ana peer pressure na ese ye ma no Piwak natural wabetna ha one me eba bebo enkomo wo ho ayefe o so ho ayefe boko de Piwak fo ho ye ka che doctor se yechia no yonkoi eda se mechia etifo ni ahwefo nyina ewie eye 3p garlic mixture free Piwak natural health entina me wa ha garlic kroji ne dia ye edro ye mfanka eja ye mfenso mfremu enunti mu ahoden no ejina ne naso ye pa se de ye di garlic ne reni pedue ma eye dwuma bebre woni pedue nim sa na edro no etie esanyare wapi enunti entena ho ema yade bi emfa wo nko owum eye ntini mu adwuma akomam ena moja mu adwuma nti sa wo yade bi wo wontinim wakoma ne moja ne munya dro bi na ono no ma ne nyina betimi efri ho ama wo nso watimi ade wo ho na enne ye hwe general health meka general health a enyare wa hodo a eye 3p garlic mixture edro no esa watini din ba bia na wonim ade poten a eye endi dwuma baako esa yade pi na nti enne mebebobo so na ye nyina ye ho kwan ye befa so aboye ho ban ansa na no mepesa mde doctor number no ebetudwa ebi apesa wankasa ne doctor dinkita ho na church wo yade bi mu eche no waye krado eche ho wo de je number na frɛ no number no eye 0248 92 88 24 0248 92 88 24 enam se moja edi afrisane woni pedwam ya de ho wonfa so pa ne nti abre bia wasa wo hwe na wodidi ye na no no munupa no se de be ya entini ene nroban ya emu asisi ni nyina mu beda ho na moja etimi edi afrisane ena wobeti obi wo se me wo pressure de bia pressure ekuni papa obobi poka krebi na nakoma ebo ni periperi asem kra na aba beka che no wofia na ne yem hye ne pe na ede no ekowom yade bone ani kwan se yetena ho ema no etena yeso moja ne ntimi ni afrisane enkoma se de ese entini no ben ahodo no emu asisi eno ti se moja no ekope na asan na chi akotai faako ekotai faako na de pressure yade no ebreye na akoye ensempi unya 3p garlic mixture bi na no ma ebebo awura wuntini ne no ben ahodo eyi efi ene nkekawa bi a esisi mu bi ase de be ya moja ebetimi ede afrisane akwaba se de ese wo hwe me wutie me bia na won so de eye stroke yade ane moja ntimi ni afrisane enkonkwam a ewo wadwene wa ye friend cells no eyesa emframa ne nuane nru ahodo a adwene ne hia no entimi enya enti wadwene ne nya jojo pe ubonse na enya effect ewo nipadua ne so wose ne fa nyina jojo ubo na wonte wuti na wonte na kyese ne fa ewu oye ne wo hia enye ye enne mofra no wo na ahoden wo ni mpo wo soma ye no ye nko enti ema yade we enka wo nto dem no wabeda ho mikoja me na ya gese musomi mu mikoja ya gese musomi mu aduane kra na obedi a agese obi wo wonchen na wabeye burden ede ama abusua stroke yade no yade bone mesel adwoni ye 3p garlic mixture pebino nom na emwa mo rentinim enyi yifi ne nkeka wa bia se de be ya bebia sese moja ekwo wo ni paduanim no moja ebetimi akọ na wonso watimi ade wo ho ebi a wonso de eye sicho yade e ka ne se diabetes ha adwen pa ene sicho yade enti ye chobi nan enam se kuro no eto ho a ne ko aya enti ebedia ne se ye ntwan firi honom esiche yade enti eche obi nsa esiche yade kuro na enti obi mema yom ekofom entna ho ma ne nyansa woni paduane ntimi provide enough insulin ema ono ankasa ne ho eno nti glucose na eye sugar woni paduane ebe odi ekogina wo mojanim enye ho ne sesetna eno ena ko fa esiche yade diabetes e de brain no unya 3p garlic mixture na ono no masa yade we ni sunsun boni na wo hu ni nyina ebetimi efri ho ama wo nso wade wo ho ebi a wo de eye stress de bia wabre eja honam ya general body pains honam nyina timi ya wo yasa moja ntimi ni afrisane nkoma se de ese eno nti na wo hu sensunsun so no wo ni padua ne so no entina okra me ye mo udin kasa wo de bia wo yare wo de pe 3p garlic mixture na no garlic no ye de ye aduane bia ebon wo se wo mpe ne pampa ni ti wuntimi ni eno nti de afa abefu nim de kwan so anka twade kakra ewo kakra ena hahama na yakopon na aboy no akeka ni nyina de abom ene de ayesa edro ebeboa nenom enye ya onoma sa stress ni general body pains na wo ni nyina ebetimi afi ho ama won so watimi ade wo ho ebi a wafu sombro so ena wo pese etwe
eye nnuane na ye didi na ekofa sansunsun aso ne de ba ebi asrade nam bebre wo pesrade nam pa anwo aduane bebre ensa bebre unonom sa nneema no edidi sa nnuane ne wura nipadua ni ma aduane ni mpotimi digest obi wo no meba na jo 10 wo ma ni fufuo kura wo bedi onfa ho ento be hunu de bia wono nko a wa ye cheko nefu aye kese wo pese etwe wo de nonom 3p garlic mixture no de enye woni padua ni nyina befa waja nan mu aba abonten ama wo nso watimi ade wo ho me sign the doctor number no atodwa ebia na wante fre doctor wo fre ne nso a emfere cheche ya de mu kire no wa ye krado se obeboa number no eye 0248 92 88 0248 92 ebi a wonso wo hwe me wo ye oba wo de eye fichi kromo yaw eba na wo bebo wonsa no sa aduane kra untimi enibi nyame ye ne se enke ba bonten se sesiesie na ma wo ye obesi manam se niema na enye no na afa moje finim aba bonten no na so na me yaw na ewom ni ntino de na ba untimi kra anye kese da bia nkwa wa ye nyanga aduane kra de ma wa untimi eni enam paint na wote no ena fe emeyi ebi wo no ma acha na enu na nsa na echa eni nso enye fe entina ho ma ne nya wo dadwene nka se anu ni edro ni ye 3p garlic mixture ununum bia ni nyina betimi afri ho afichi kromo yaw ene se chimani nsisi so ye ni nyina ebefri ho ama wo nso wade wo ho menka enya mema ne nso ho ebeboa abo prostate ne ho ban sa woni oba edi nhyiamu a enso na ekọ oba ho ema ne koda ne eba no prostate ne na hwe so obeye sansuo no enu ntia de na wo tena ho ama wo prostate no chimatew bi aba ho esa na koye ensempi wo de nonom 3p garlic mixture ne fa bo prostate ne ho ban na bibia enkoso wa no wo de eye frequent urination wo Johnson tentempa said de kane no na wo Johnson no enei entisa 5 minutes bia kamia ese Johnson edo ye no netna ka ma ye ko pese 5 minutes bia ka ne ngina wo gina so na wo Johnson wo tinka se Johnson edo pa na so se ye den na entime ma abonten bibi enkoye ena masade no esi ebia na ye wo Johnson twa ne ho aka anase mpo wo kidney no ne ho aka eno na eso ne moja ne so na de enye wo nipadua ne media bread Johnson twa ne te se Johnson enti ebe hodi na to se Johnson ne bedewo na aba abonti enti aden na wonko ade wo Johnson tentem sa ebia na chimatew bi na aba enti na okra ema ne nya wo dadwene sa yade no be nya be manya eyanimguase yade eno ntime sraw 3p garlic mixture na no no mo ye obi a wahu sansunsuanso ni bia na entu asie emfi wo nipadua na so etimede wo ho wonso wo hono mabonso oni padua na kwa no baby eye utitiriti empabwa na wo hye ya obetena se abesori na wonan ne kwen kompabo anim eye moja na ntimi ne afrisane enu nti na wo sansunsuanso no 3p garlic mixture na nonom na sansunsuanso na wo hu ni nyina emfri wo so na wo so timi ede wo ho ebia na wo de eye asthma entehye ane eba na ihela na ebi ni wo nchen a na bibi aye utime bo wa na obo nyina ehyehye wo wonfi nyina eye wo ya wonfi twe wanu ti tokura beda ho da bia wonko a bibi hawo mesrel entna wonyenwini we ho kra nyankopon na na bo garlic no enu ti ye de aduane na wonni a ye de aye edro de ne mabia keka ho a ebeboa abore ni pedua no yi sa o hawo ni nyina ede afri ho na hyene nso se ukoto 3p garlic mixture na ewotoam ehwe epai any plastic bottle biemu garlic yeda ho eye kokko ni tine nso ye kokko ebia na wakọ obi afa plastic bottle bi dia ma se piwak na ye edro bije na san yade na wobodi na bia wo se wo mpe edro ba ko pe na piwak edi aba adwaman so eno ane 3p garlic mixture hyene nso na obi amfa asokwa ana wo achenchina eni gisem ewom ne nso ebia na wo da edro foforo bi so aye wo dadwene se wo no mo edro ne kohie ebe ha adwen hadwen wo de nom 3p no 15 minutes obetimi asanum wadro na woda so na enkofa wo hawo bia emfa emre oba nom bema enum ye nyina ye mfa ye ho ento so na ye nonom se de be ya pomode mapa ye bowura bronyam ye mfa yade enkodi bronya no na ye tisi afefufu ni ma de bia nkwa nsan yare san ho yade na fewura afefufu na bibia enkoso kama mede bebia obenya dro bia to etudwa enye na pharmacy shops any herbal shops bebia beko bia also per 3p garlic mixture ebia wo hweme wo akra o kan shi for wani chwe kinswork Kofi Sam ena Angel Herbal
Ashama obeko Ekus Pharmacy, Tema Community 5, a Little George, Madina Health Alert Clinic, any post office no nedi animushe, Kumase Kolinak Herbal, Danny Herbal, and a Chris K Herbal, Ebema Obi. Ho aye Albert Sam Herbal, Sanso, and Atakrade, Mensa, Kofori Diagabson Pharmacy. Wamuni away enterprise any cathedral no any di animushe tamale ubako wafakojo heba eben electromatino na wonso wakwaje wodie me the doctor number no chatwo na ma sorry so dia ma ofre doctor emfere church yade nim eche no de wo kirem na sedro no ensan yade na wakoye doctor penin no obeboa ma wonimdie ache onema bia obeye asa yade no ebe free wo so number no 0248 92 24 0248 92 3P garlic mixture medasipa kache winia na nase michia no na yembra Reverend Promise ofori ho na yembetwa enkomo no so ewa ha ye ne mama kasa ye no mama kan sem bebre ehe fa na ofu se awofo mudifo ajibi bebre ana awofo difo yana ye mixe abahwe ni bi okay ye fi se oye me benti ebre bia metimi ye no ye me pe bia and running through teen age now and yana omohwe edin okay teen and the crowd of 12 and 10 moko ono sabre no ye mono ti se de o ya kwada no ye bono no na ne kra mo bu o mo mponi bibo okay bibo okay ya na ma no mum no ja hye me ma no se ye ne ma bo ye yi ni hyem na se esa so na ma ye ya ba ye ni pa bonefo ama kwada no hono ya na edempa enti so hwe Proverbs 22 verse 6 na was it train up a child unse wo spell train a TRAIN aye unse the same spelling you spell keteche keteche na ya na IN unse the same spelling me chere ho na kakra che mami hoin train unse engine edikan na coaches ne to aso engine ne awofo no okay na coaches ne ma okay tu unse ba bia engine fa ho na coaches ne fa no kre it will training kwala no a de ye effective pa ye de wo ye no nye de wo ka medase wo training kwala abia wo sa amfo ye ni bebebe no adwen on se metia kwala na mo bono a ene wo be ye kwa adepa enye no kore eye de wo fo no wo ye e wo fie de wo ni hu wo kapio ensana ye de borofo nko ara eto mama full mama half mama quarter mama APC okay edi ne wo ye no ose mre bi me kana ha me ka se me ba panyin no wo no na those days ne de toa na ebunsu egum hye fridge last okay edi mi yi an ma bon trumpet onsu yi an so abon trumpet ye fa ngu glass edi dako mi me yi anom ene onsu be yi ye no no na me se dabi kojo won se da no se ye hwe gu cup won se dabi da ko de ni bi me ye no de wo ye ni bi exact I want many ba mo so na me se dabi ene ye se me pese o se san ji se me se san first na me ye de ye ansa na akora nso asua de ye no be se de ma no ka onye ye problem ba ko paaro no okay enti wan we ya ubebura kwala no na the same problem na wo because what penny na won se sign that's it won se sign e de na pese akora no se sign enti the way train up child no ase pa no wo train akwala enye ne wo kanko a eye titiri pa ye de wo ye de na wo ya ma akwara na ye bie so de na wo maame ana papa no wo ye ma akwara na ye bie so abaya bi ya de bi ma sofo bi ena sofo no ene je no so wodan ase pa nyankopon kira o ma kumpa te se o papa ala ba so sofo dan wa bodua na sofo se ala was me papa was ane was me papa de ne nkam nwale mempe ebro fie ne ma jai enya eye no ates ma me so punching back it will be say e de na woman be sua to woman me ma no be won adwen say aware ye boro okay aware ye boro okay
So okay. But I'm so back dan wo kan no kira de school bi mu no se akora be me bi be school ho na akora ne ya de bi kire ne mate ene wo so mpacho akora se da wo mpacho da anya de wo mpacho ozo obi aka akora so mpacho ne teacher ni fra akora no class ase pacho ase mempa no so ni wo begina ho akora no ene wo fra akora no busa ase ade ndi na mpacho so papa se abema mpa bacho difie no be man po ba chew o den kura wa fom kura o ba no na so pa no be ma chew no because ade o papa ye ni fie no wa kan kire o no ti ata kura ntim to no mpa chew that the classmate won pa chew okay enti papa teacher ne na di akura ne tena ba bi tu akura no fuansa enti mama ne yesa akura ne ba fie na fe o se bibia no ne ninu aban ye na plate ball form na akura ne mum e pa ne sister na chew be ma no ane na mama no was bibia ba na say bibia si ene wo so obusa no ba no say teacher aso masi e kire me sa na mama ni tu ka bag school ho be teacher ni na obeda na se che na de se odana se pa se otimi akasa kire ne pa no na otu ne ba na fo ama ne ba na sesa okay na say no papa eti good ndi ade bi akwa ne firi ho a na afa wo ba teenage na ehona Isaiah chapter 1 verse 18 ye dwuma okay Nyankopon ka kire Israel say come let us reason together it kwani do sa age na we reason with them we don't beat them okay we reason with them that's it teenage years ho no yeah okay why matured ewie tim oba maturity stage no ye mono nemom ye na ye ntaso nkan anim pa nipa mbebere wa really ya se wo tena wo sa bona e mema na ya no mo pagya no wa we oboso nsa dako na bo nse wo no ho den chew okay so okay etibasa wo mompa ya mompa ya ne yes spiritual aspect no na physical aspect no one nkwara ne kasa fa se wo nua ba fa se wo nua ba ma fa se wo damfo fa se wo bibia ene ne ntina baabi ene ne nkasa ene mu o pasa abre jano so on tu fu na hwade akra no madam ka kire wo efutuo bi a obande be mam wo nyansasem bi a obande be kan kire wo no won ka se me ba ne akola ne sa akora no nyansa okay enti hona ya na ye mix se oda so aye mbentinam na mo ni ntino enipa mkura mbone ni so enye Debbie okay okay yenye sa okay sometimes me ma mienu oji kan na wo mo bi ade a because ma anya ne sa be ma anya sa ka je me nsem okay satam wa hwe baby atititi ye mu bi atiti ye wa cham atare tu furukrum oyi ababi o mu bo game no ma ko wura ho mo ho meni wo ma jiwa ma chipa ti am teta bugo mo pa na ma teta wo mo an ma hu so ma ko wura ha timba ma gina gate na no se mmesene what wa de ko penyina so kwa na keto anso di akire so enti oba ni sei efiri so ye wo no to wonye me mo no da mehwe ni sei na oya ade na mehwe ni sei ohun sa ade a wo ye eye wo jai that's it na me communicate so enti ya ade e wo se ye pa se wo behwe se ne wo mpesa akora na ebeye no menye papa mama ngina ho na se mpanyimfo de udru stage bia wo na wo ye opanyini de opesa wudi no ubedi de opesa wo nom no obenom de opesa wo snefo no obesnefo na me bani nti mi tua makono de wakono de bi wo ho a be affect wo ba no enti o se me ye den e wo se wujai ti na me kan se abahwe ne eye sacrifice kese pa mama fancy enkoye won be sie se nko a e bia na me twa kakra na che se my fine let me bani nti na o se enti wo ba go so ho so wifi se me ko she ba bia na ko me twa kakra ba no a wa me pama no Debbie enye ababua pa ka sacrifice ni jai okay sacrifice ni jai yo on say wo ya ade bi a obeka se bi a oba ne hu ni wo hu but e bi wo ho bu a wo de mounti but one we ada ko beti afaso na ama na no akotia wo okay na emom ni ditire mpa ni friwo
wo ba tan no okay it is a kabeya na nko twa so na nka nkwada no so atimi anyina ko wanim na emom ade ba ko se yenya bre mayema yenya bre okay yenya bre pa se memani bi obetra bonten sa jisa anadwo emre bi ase misi ba menka na emfa nyese de ne nso abawo so panyi bi na ose one ne ma na wo ho ena opiano papa no aba na dwo no oba da ko ne nkra ne di nkoma no bu se o me se o munyina adwuma be na o mbeye o munyini a adwuma be na o mbeye ena ketwa pa o mu no nko a ena se oni obeye sofo ketwa pa o mu no no so obeye sofo o mu aka bi obi aso onye enti obeba na dwo no na ketwa no nko atwen papa no ye sofo no aworo papa no mpaboa no aworo na taade no ade aduane abesuo na akora na didi papa na didi na akora na se yi ne ma no hansa no akoda enti dako opapa ba no nta se da enti asofo dwuma no se ya na tie enyumre nko a mu piano papa no aba na dwo pa na papa no wabobirim no ala akoda no wote wa ohunu de onka okay ene obisa ne ban se etisei what's it that? Upiano papa, no bana dopa. See ya na tie. Ana papa say nyesi ya no was down boa. See ya na tie. Me na mka se nyina me so fo menye because of the old hu no. Yeah. Okay. So enti wasa wo gibre a whole sacrifice. Was nyankopon japade no odna bedum wo. Ade wo so hu no. Wo ye batan ya. So ye ja so ye na. I was saying, say, Yankopon, a Japadian would not be dum. Okay. It was so gibre. Now, he was so. Okay. Now, he was so ye. Okay. Did I be a make say, we a bema, Kaya bema batten be a Kuran, when Tinyanya in Dianinoa. Bema be in Shadian. Ah, me, no more that a man who cry a jadwan in one no. Says, I say, cook or mamma yen a bulk, no, aqua stew, no aqua junk, quine, no aqua jana. A bad man, most ye. Me, dear. Okay. Dear, me free say. Aboa me no okay aboa me pa enti se me yire ho suo ni ho we okay me ne nkwada no eno ansa makọ kitchen be kama ho ne ano aduane ne adidi okay me ba be bisa say empire botimi eboa ewo ematitiye mu na teenage years ho no ho na ye na peer pressure no so e den pa enti edu ho na e dey sacrifice extra sacrifice na wo sa awofo eye sebe ya yembe wiase yenkoka say obi aba enye na mame nko Agbozo Herbal Clinic way na yenkoje ayaresa Agbozo Herbal Clinic efie na make say ya ekopin 15 December or ye free health screening ewo ne branches mienu ni nyina enkran na Kumase oho owo machines apapa ye de behwe dipadua nim ne hu de yew ansa na wama edro no se we de hia ne pa ye memma moye adabrijo moda adabrijo muntimenya hwe no or say free health screening we there sexual weakness no obejina ho pa na wa ye ho adwuma ayie o se be ma tiasia ne be ma enwu enti wo tiasia de eni kwan se wo ma obe ma ewu enti free sabre e copy 15th of December ko Agbozo Herbal ne branches mienu no de wo Kumase ene enkran no na ekohwe unipadua mu na oma edro ennom osan etwiti typhoid fever junsomu yaw enam haw osisi yaw ya be ma na ngina so ye low sperm count ni nyina fa ko the branches no Kumase o de chem so May 5 Old Insurance Junction where friend was 0553417752 enkran or kwashiman obeyon hene na himfie ho 0241750282 Agbozo Herbal Clinic ho na ekoje ayaresa Samaritan Villa Resort and Conference Center ho and I'm spending papa promise be kono ai me do be ko so ampa ma shawbo mediso omo wo conference rooms akese a ope baby ayo conferences a obetimi akoye ewo ho omo wo rooms a ope baby so adwodwo ho weekend any festive season here obetimi akọ honnom afei so omo wo restaurant na and de bia 24 hours ye adwuma anopa ewia enwumre ukọ honnom a obenya aduane edi omo laundry services and any penny adaji also washing machine uni bi enti obetimi de oni ama akọ honnom esi fefefe emu hwehwehwam na wakọ akọje wade enti 30th eye ene
ya wada echne fie memenda di anim ya 30th November enwumre no nsia omo ye Christmas tree lighting ceremony yeso no ye Christmas dia ai omo sign dia babiem enti memenda enwumre koho ne enhye ye bronya no ase ombe ma ye Papa Christmas ba ho bie Father Christmas no obeba ho Santa Claus owo honom live band yebebo Christmas carols yebebo bi ewo hoko na kwaji wani wai na nipa so ye de Christmas photo shoot show atade papa bi ne kotwa pictures ne didi ne nom Samaritan Villa Resort and Conference Center owo Kumase oben St Hubert Seminary ewo Santase fre omo ewo 03224 95180 03224 95180 na me kwesi adabia 11:30 anapa ne na nsori bebre na pon obekono ye late table tintintin indiano assault mi sit yaketwa bi from 11:30 no kopem for indiani bi opese wudi bia no eno abi papa sa wona mse me do bekono me do beko why represent wo ai bibia aprepensa bankutela pia nyina bi ai ti be adai beko ye beto mo nkra so mo nya papansa papa ko mo nsem tin ene ebedi omma nwa ne kotonko okay. Into Samaritan Villa Resort and Conference Center. Remember how honey baby Christmas no. Tami delight and so say for 20 Ghana cedis fabra ubenya eduane papa edi fried rice papa jollof papa ukita 20 Ghana cedis akọ Tami delight ubenya bi edi omo wo askwahe ya omo ne shopping mall second gate no na edi enhwani mu 20 cedis no udidi no so ubenya smoothies anom ubenya yogurt enso ede account kita 20 cedis mesi uwura ho a ubenya eduane edi unya bi wo ba bia age se Tami delight sa bread eduane no aye ready memenda Ejuada ekopi memenda 12 o'clock na eduane no aye ready ekopi menwumre no ndu Ejuada kopi memenda 12 na eduane no aye ready ekopi menwumre no ndu na kwasiada de omo sha ase ewia 2 o'clock ekopim enwumre no wotwe se opese udidi wo ho ana se yenye ne wa befa wa de kwa na yen deliver ema wa for number C no mo mbo mo ho emfa entwen 0552 523530 0552 523530 and 054-832-7673 koho na ekodidi na ema unho ento Anchor Aviation and Professional College in Susebra na yencha wade ewo travel and tourism airport operations and passenger handling cabin crew and air hostess and health and safety management omo Takra de West Vijay obey Dr. Amwa Clinic ho eno main campus no ewo owie gwasi aye senior high school ni bi na wo certificate ana wo HND ana degree bia kra na pese onya nimdie ewo de mabobo so yi a na wakọ honom eye 1 year eno mo de be kye wade omwia no mama 3 months practical attachment Takra de main campus ni ewo West Vijay obey Dr. Amwa Clinic and cry or Joy Link Travel Consult wa ewo Dome Born Again and our online options and so ewo ho forms ni bi ewo Akoma FM ye front desk 300 Ghana cedis December 15th and a deadline for omo ewo 0244886929 and 0200132746 fra omo na omo embwao ne hu ade titi natural spices enso ebema weduane aye de natural spices ya na ewo dwaso a ye ton garlic akekedro nkitenkiti na jene ene ye de titi natural spices ukodwama nso a obenya bi opedudu etu afra omo ewo 0245 580957 0245580957 and your accountant ni mami edi ni birthday yenre ni shine happy birthday kesi papa ye wi ani papa ho ni abetoa ye nkomo no so enti Mrs. Vicentia Ajimendua wo Ascension Baptist Church e Odompase Aprabo we efri oba Eric Ajimendua ono ena ye finance officer osaye na administrator e wo Akoma FM ha enti mama ye nyina yesi ye ma happy birthday Mrs. Vicentia Ajimendua wo Ascension sorry e wo Ascension Baptist Church e Odompase Aprabo oba Eric Ajimendua ene say ye ma happy birthday mama aya ka Eric say ye ba ne bejiska on fam mayen ai Eric me dia wo mama wo ho yo they say che dey na so for cry ka no ai Eric ya wish mama happy birthday na wie a ye ba ya fiska fam mayen na aya na ma yesu kra ofie ha kra dodo adai e dia aya ma yeska
Beluchi make. Me ba cho your numbers ni ye troto won enche bia ye be activate your phone lines no na wo so nkoma ye boy ye ne obi aba nye e ya wo fo na mama ye nye ana say ye ne entity ye mani ye ana peer pressure ana huhu bi kra e na ya ejeji ye man 0243114497 0243114497 032249835 tro numbers ne to enche bia wo so wetimi afre na ya bonko papa na me bisa say enkra ne do teenage years honom no e hono extra sacrifice bi e wo ho because why ye dey also ye bia odi enyini but odu stage bia ka say teenage years one dey na ebro no ye jai oni ni di nkomom mo extra sacrifice bi wo say years ho na na as a parent also we Aunty Bea, extra sacrifice wo ho o say woje bre enam so wabeye unua beye wo babe yo bi bia nti no nkomodie na wo say ye mo na wa nso so sesa wakwam na wo kire wo ade ba ko wo se ye kire ye man wo se ne esi fa namfo ehu hia papa se ne esi fa namfo am se ye bia metatiti sa ade okay takwe be mo abekire metatiti pa se e wo se eni se o ma akwara no obia ni se obia fiti ya wo sempo adamfo na bafana adamfo debi you have to choose your friends, not the friends to choose you. That's it. Okay. Okay. Na bo modern say wo be ye jane na mo ye open say obetime de ne namfo no bia bafie abetrim e namfo no mpa obetime do ma bafie okay eno no boa wo ma wo fo no hunu say wei beboa no wei moa no so ade a ejana na bia no nyankopon aye nipa soronko okay amefa we metwam o se ankura ne susapa o mu susapa de on baye daache no nyame ne awofo ne kasa oh menim se de make waje ase so mu susapa yes de mo fra ne baye daache no nyame da na di kire ena ne eja no enya akwada no because onya nnurum pempenso bi enyankopon betimi ne na kasa okay onya nnurum pempenso enyankopon betimi na communicate a nyame ne communicate straight e hona e ma me kotu Isaiah 1:18 no say come let us reason together e che say wanyini why matured okay do say durum na bi enjina nka say omdu teen age na ye monemom ye ne fa dwene ye ne dwene bom okay o twene ba ho nti say ono ne secret kura na o ka kire wo so insense because say wo wan kire no a obi ba kire na bonten na wo ye wajen say osa obi ba kire no wa bonten amanafa enti wo na wo say wo je bre sacrifice apart from say wo ja hu mu de na ma urade aya mamu no na wo so waje bre pa nya bre ma wo de dan obi de safu sisu bie mam we de Akoma mo asofu no ya asofu no di wo fo papa nti na say asofu no bebe confess enwosra no obeto no nsa ne nkofo otigu no oto nsa ne nkofo otigu ono ne lie onya brema ne de nye automatically wo nya brema wo de nyankopon ma ye hona mu de ne ma wo ti honhom na nya adwuma that's it okay how pa no adwuma appointment tenkra debi okay e wasa hona mu de no do so pa so nya brepa e ma mo ma no because omna nyame agapade odna be jawo a wo hwe no enti nyabre ma wo mo nkomodie wo kwa abrantem wo pon a wo bra no nyese ngusra no wo nti so wo wagen se me ho oden enti me waso de me priji atiatia mu a na metwa me yam pontem dia ubenu ho daache adwuma no wo ye wo mfie da wanim nyina nti to mu asebra wo ahode no wo no na jojo no kakra sa na de akọ na nsan eye soft panyi ba ko wa America o kasa no ko 3 years okay aden watiatia mu a che e ma the pressure beto adwene no so okay but say wo to mu asesoso na kasa ya e be konkofo beti enti baba obia ba nye no wo di blame be ma enkra no and now the blame be ma awofo no me mfa man kwara ne bebre e fa gina awofo no so e fa gina awofo no so okay Aunty Bea teacher ye teacher mu a teaching mu a
ewumba miensa awofo ensori anase your friends say nkremo ni ade aha no ba kon na school okay but nkwa no spending more time ofie oh sir enye school mu a dabi enye makaranta dabi nya no kore almost spending more time about 70 something to 80% ofie enti asudi enti ade na also the blame committee teacher school na dia kwa no kwaji nyimde enye nyansa okay aye knowledge ene akwa wo ho no de aba but say nyansa ni wa knowledge no aye limited okay so nyansa no wisdom no na do operate knowledge no edi nyansa no apart from the nyankopon de aba natural no wo abata na wofo no mo na wo se mo bokwa mpato ma nkwada no yo papa mama bi say last question na ye activate your phone lines no why ye de wo se wo ye bia as a parent che say oba ye wadanfo wo ye ni de wo se wo ye bia akra no wajinsem ye Africans see de ye ji honhom di pa ahonhom no so timi say nkra ahonhom timi say nkra e wo kwa be so ebi akra no bi wo ho a na yonko fam de ode na hokobo no na okita honhom boni esipa okay esipa ebi so wo ho a hwe wo mu fie wo be ma no eja no hwe ena no fie bebi amufura amobae okay ya dum bi na dum mo kwaso ena mo bi amasakira sa honhom na wo mu fie ni ade no etimi nya effect wo ma no so ye nyan paibo dabi yo ti wo so wo yesa adwuma no papa ma me nka wo ntwato e de ga bi ba ho ache am go fida dem ma me ndeni baaye no ono ma me ne baaye bisa ma me ne ma ne bomu no wo se ne ba no me masem ne dwamansem ne ade enti mi ye ni nkomo na bibi ka chem se me pam ma me no kwa bontem musa akwara na se bi ena me pam ma me so onyina bontem ma me ne ba ne nkomo na musa akwara nse wo hwe wo pepo no ba no se nam se bi wo phone so wo se pen nam se ma me hwe Aunty Bea uhu ni ama je Yesu uhu ni ama nya senketua ni phone no so eni ama guso ase phone no wo no ho ase ne dia nko phone ni ama nya senketua mi busa aga ne nsem no ensem bi oka chem o ma me nim wow o se ansa na onuanu nyina beda no obetwa mo nyina da no akwadwae anan no ne ho akoda ansa no na no ye honhom na ye no nya no ani suban bone a eye honhom wo chechire mu na ebi efiri baby okay 0243114497 0322498035 faye na so be check kakra na ematete no obi aba nye eye no kre ana say awofo na entete nkra na yi good afternoon Andrew me pa cho ho ye nana Yes, I don't mention me papa cho yonko. No pacho so ku be na na ka say. Reverend Promise Ofori. Aha. Don't be me too much you go say. Na you so for Ofori. Eh no ah. Eh no so for ntia. Eh ni tira ni ma na ko yi sa no. So for ntia pa wa pe. Ntia crown. Pa wa so for the power dey dey. Onye na diri say nyame ya adoma 21st December. Baba koju ona ne yire omo wale wa bu nti onye wa be so be ma bro wa so ka safa be mu okay empai boro o ka se bi empai bo enti ti akola o so fo ama mu empai bo enti ti akola de bi e ye wa usu no pa na o de pro no e na o de be ti akola no okay so fo me da wa se pa na mu no ni mu fa ba ko ne se asofo no ema na mo ka ho asem no eja asofo na na se kapra o he ne bani eyesu ne ban ani ni pan wodi aba enye sofo no obi ekura ni suban o wodi aba no papa me na ebe se no watrete ne we ye to ya re ni nyina na wodi ni nyina na po o se mu mani nyina nyini tu kable na ibitwa bia to agu so we janga ba wa to abia to ya nana ye de ade papa me chia me niaba hello good afternoon me pa cho boko de me pa cho na adu me pa cho no bi abran yo mami abna pa cho ye ti obi aba nye me pa cho ba bia no kwa na me fo ofofo wa mama kani na me na mi pa ta fa me kura chira de badia no be na to dia ba se sai no sa de me si eze ni
because listen to me baba ko sa the second one ma fa na ya madam for the doing and your work dia we just go for the sister and so mommy the two to see adam fiti oh yeah na me akata ma to me so to sha ta me nada mama no see a jingle to see o she me shop ka see see when you want me say and you if you are private work for me government class enti ano no fu say den na ma oba na yesa me say adam to ben no be ba ko ben enti na bonit mi say nkra eti bi say nkwala adam to ben so akwala na nkata hu me enti ni no fa akwala na o ti me ba bi be fo bi so be fo bi so akwala wo bi ti ti akwa aba okay that's a pa mama abna so utie yen. Hello, good afternoon. Me pacho ho ye. Yes, adome ho ye pa pacho din baby a okasafi. Yes, Akusia. Ma Akusia pacho yetie o. Ma Akusia kasafi he. Pokuase. Ma Akusia yetie o. Yo. Nkoma mu di no ye tia papa no Nyankopon enhyira no. Amen. Bibi no bi ono so anso atire ye. Mo kan so fonso asem na so fonso de problem fa. Wo tia ba na de ono ne be ho. No ye ne ya so. O se na so fu ne kasa se. So ne bunu ba se. So ne kasa ne ba ni ko. Okay. Mo ko ne be si akasa atire wo ba so no bi. About some dominant shilling. And I know about an about later is repeated. But why always of me? When I work, I can't produce them to pay the use of my museum or the one in the back. It's a how and also the program master for an into my man. The person you know. I come and look at when I know you're in grass. And I go school, I buy school. Only one, and why am I not in the country to get in your okay. The big girl, Chinkasa. The best son, I know back on phone with a son, I know, fancy. You are you, and your mother, you see me and you, and Korea school, you and you, and Korea. And you now say your money. Okay. You never say ebi pay me say ani na say your man and I be at school in school and can make us make a professor teacher I'm a teacher atia no I'm a teacher atia because I'm not know say am nkora no it dey sure all the money we see na na me tie okay so that you are here me da simi yo me da tell you I tie me to me tie kasa you tell me you say you research there is such it. And you, I'm not saying your money, your family, say, look at your there be online. Yes, you're going to go to school. Yes, it's the research. And then I know the past. I'm going to say, see, you say, and research, so the career, the good. So the career, and no benny day. It's about Saturday. I can't really education. I feel you because if you for it, you know, and it's who be, and also a can. Me da se pa 3 examples ni na ye papa. Good afternoon. Kafra 0243114497. Good afternoon. Good afternoon. 1937. AKA Nana Bea Aye. Papa you the class of the oh Diana or Casaya no say Obama or Kauna no the piano pa you munina joso na the American said and the piano to school no okay now say I will every so car anything I do see that you see
now when I get about that time I went fast one. The so question not will be young or some papa says. Okay. If your Chrisa, and say Eddie, and you see a common Macolani. Okay. 1937 year that's Papa Panyamin Shrow. Good afternoon. Afternoon. You, maybe I told you, baby, I'll Casefi. What do you say? What you come from Kakra and to Casani in Pacho? Okay. I practice here. I did here. Look at my manager said, one show what said, also the battle car. Okay. But about and you could sometimes I'm crying and I feel it. Ah, maybe I show you. But I don't know. And the target of Papa. I had drinks. Now, so for no crack, I said, "Tia, our giant." Our giant, and the target of Papa. Put down with it. Not that the grand quarter to me to buy and running up to buy. If you are the better, the man is the man is good. Or let's see our owners to buy that. Okay. Yeah, that's a Papa Panyamin Shamuamutia Nina. Good afternoon. Good afternoon, Aunty Bea. Me patch on way. I come here now to be yes, Papa, that's so. Watch dog. I walk out with my people in the bowl. No, ah, you okay. Now, we are telling you, Mamma, across the line. I could be one man who was to buy on. I could be any to buy a new our form. It's our climate or there is your baby. Or far be I would get to the new for a man, while you want from an army. I'm a man, I can't see your father, I would go from my room. Now, see, I'll be no for father, and I'm on me. I could go from mount. I'm an army for out today. Allow to do this to me. A mamma for all the end of the fire. I'm going to go to see you. None of my best money is your enemy. You are sure I'm not under you. I don't know you just man of it's not for me. Any man and then Papa, no, you can't be a mouth and you down near the okay. So now I'm not piano. No, you know, I got to be a top, I'm the top, I did a party, I don't that's hello, good afternoon. I'm feeling I'll come to say, me where Papa Patch also. Yes, I'm Brad John, you Papa, because you see a grassy. Brad John, a grassy, it's you. No man, oh, one gentleman. Yes, please tell about oh, farm, we are my patch or Matty, and never to me, away. And then go on and meet you do a silly papa. Yeah, that's and come on. Like you can get it will be our form of your come on. I don't see at the far one. He said, you have to bring another or him, all right. And then Yakofa abroad former miller, the new and grade school, you go school. You go to the nature about you here, and then school me and address it to young the open way. Now say me they insist to be in a mummy and sa aqua forever. Nothing I grew, could one of hate children. Woman, and what mamma for being in sa, when we are no come on that night. You'll be able to on young qua. Could one to see the more. When you need the one, you know, or when a group of Seba, concern a banana actually. Now, we are putting for the Bubu Army. No, you don't say, you know, the man is over there be at the Cassiana. Young Grassa. I could all more better soon in Crabrimua. We know all the summer, and we are offer. A hour, me patrol you, yet say. My mentor, me bonamimbo number snipium 0243. 114497 0243 114497 and 03224
98035 we dey afi dey matome bo na mabobo ni ye pa. Hello, good afternoon. Good afternoon. Yo, me pa cho udi baby am Asafi. Mr. Femi, Mr. Kofolibia. Okay, pa cho yeti o. Program you get to hear man. Sawa hu. Any we share. Amen. So for promise. When you play so far to so not ma mi bi kan ka se no ka sa pa ma pan so be ka sa pa ma de mi ka kra mi se emi die ta se awu fili me nu a o mo wo ko na se ma ko no wo bi me na ko la tie ma ye ya na me ka no e ti se wi se mu a ma oba ni be ma na awu ko la na ni ma e ko fe me no se ti no na wi bi ko na wo ba we get nkola mama we dey mbaka na eba no not say dem e bi ozo ni dem ni yaba we e ko ni e bi say ni ba be tia kola ni say we sun ade e ba be tia kola ni say ade say we ye no wa ye na say awufu eye ma no eyi sa de ya e buan kola ni bi e buan kola ni nkoso ni no mo kan ko sa na mpese ni bi sa api no we say wo kata influence na eba no if I will feel no see a man. If we are man, be say more. Let's say, why not say Apolano? If you say Bible says, it's so bad, not Apola, it's in Yan. If you want to see a man, now we should have people pay you so free. But when you understand by you, no man is a tree saying Polani. If they won't young Polano, it's not a man. And when it's money, no see, and then man. So availability in the house, no so come home. Papa, you da says also they were doing chat. And now come out topic now come out. Hello, good afternoon. Yo, maybe I show the baby out Kasefi. Nka sisi de na asem ni se ni patro bisu ni wo be na wa ni mampu ni mo ni tiamo ba onkuran so ni mampu agukumo na akarba na tisiri e ti ka kire ni ba ni se abi na ma ya hai Obani na ya sabe ni ida kachi ni ida ni sisi ebi na ni na ya he. Ida yi se enkrani na yi etini. Na ya kwani yigu nkonwa ni ma say oba tan no you see the home is ade na wo oba no so wontia nkra no say munyi niama ni nkonwa ni mu. Me hwese be bisa sa kwashi. Eni empacho me bisa. Me tiya mo kachi mo ni niama ni shi wo mi pa ni se. As a story everybody. Yes, you papa na ho bi bia ba. And ka ba won ko so kwa no so tie mo so de mo ye no enyo wo ma mi kasa de de. E ti go bi no san pan so ni abro so. Actually bi ba bi e ba no bi ni be se ni so. Okay. Yo, promise wa hampa choria obema a guidelines kakra bi. Why? If you excuse when so na o mo am school. About me mo. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Yo, me ba cho di baby ao kasefi. Aunty Bea, please me after doing na me person me be me no maba. Na say production na me sa bia. Pacho ye na na e studio ye adwuma ntia. It be pacho. Hold on na yam pick wo behind the scenes na ye no nkasa why. Okay, pacho. Hold on na ye no nkasa behind the scenes. Ene waka prisons achede de pacho ma me fan famous ya fa calls BBM. Me pacho nyame aduma 19th and 24th December. Ye call Kumasi Central Prisons and Amenshia Prisons ni akoye omo adoye bibi bia obetimi di aboye bia na ye de akoma wo no madaro ma betimi e de abre entade gari beans ebro toilet roll semina sanitary parts bibia o de braye na yenso ye de bekwa akoma wo mo se ye sika nso na pesa o de maye na ye momo number no e ye 0530 507 849 0530
507849 Akoma prisons achede 19th December and 24th December ye call akoye nuanoma omo ho no adoye. Hello, good afternoon. Good afternoon. We dey kafra why know say me di prisons achede no famu kakra. Pacho di baby a okasefi. That I will have to do because of the Agona is Yo, Wahab Agona pocho yeteu. Yeah, that's all. Many kind of Yeah, that's it. As you say, a share modern Panama. Never share in corporate technology. Technology. You say, according to me, it's only year. Since I can see good time. The never I will show you so, never I can already hardly. I want to say, yes, share everyone thing, and then one commission. If you have to use any agent, and then I will show you. It's a grand victory, a grand money. I can't pay to you. It's not so I can't miss it. It's a cinema. And container, I was at the moment of the beginning. And everything I so far, that is as well. It is at the point to know, and the excellent quality. Eh, some say CBBR digitalization. Day. Last caller 0243114497. Hello, good afternoon. Good afternoon. Yo, sweetheart, Pacho di baby au kasefi. Ibaso, Mikosofi, Akoma. Ashaiman. Okay. Majua yetio. Ibaso, wewe mama yeye mpese kamisa majika. Oba kasa majua wo kasa pa kasa. Ibaso, nyesinse, ni kama na sibabe musta akalabe 10 years. Oni bibia ye. Nipese message ne ya ade. Usmana na osi. Uyi kasa yeso na ne bosu. Usmana no. I can message akalam. Na waka cho papa. Ibaso na ka cho papa. Me ka na se. Me ko suna me ye. 10 years. Oh, but now on child at what age? Ibaso, me da no oni papa next. No, we did 10 no. There is no name 10 no. No, what is saying? No 9 years. 91 year mo eni. Okay, Pacho, Reverend Promise wa ha obeyi wasem na no edi aboa why? Okay, last caller. Another last caller. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Pacho Onia TV. Anne Onia TV ni. Pacho the program me na nka me pese me contribute papa. Me Pacho contribute wo di baby a okasefi. Pacho me di Monica me pese nkoko. Me Pacho Monica yeti. Pacho the program no. I just in that situation you need but you your set children. Okay. And kalano. When they come out of my exam and pese me kan kalana sem de bi so mi school ko yemi. So you look at your bag or you can learn and I've been in someone to they manage to tell by the same thing. And you papa you can't be so to kalano. But me kan tell me the na say before be abem. You to me sha I said to see your bama why you you to my just say I know kan kalana sem bi but you so kalana ceremony. Me Pacho o ko worry na enkra no age be na only matna how many years? Okay, look how I am not in you 8 years. 8 years. Not the plan, not the plan 5 years. 5 years. Not third one, and maybe 8 years, you're buy 2 years. Now they say, oh, maybe say, and I worry for how long? Say, I be who they cranny age. Okay, my worry for 10 years. And 18 years, nay, then more demand. Yo, yeah, that's mini and Pacho, Papa promise for her. Obey mu say bisana no dia mam na ye twa ye ho ye fa commercial break 1 minute ye besi abase say ya patcho you na ofi hin ne bai kuju so me mujina ho kakra nsa stress he ye o number is saying my number is 0243 nya o telephone number say no stress no B6 am so me fie ye A15 oh have you ano antie ye busia we you patcho so di ni bi kokofu side ho nche ho na A15 ho na yo aha patcho so di ni yesen kwabno fori yo eja kwabno fori na me fro opanyi kwabno fori ebia yo okay yo e ha de boko wadaroma wo na onam no so boko so anya boko okay so na mo na mo nsema no ha enzema patcho e fantini ana
na mete ho okay na menu aba kon aka baby ye friend na no drag man okay oh yeah ono ye kanya sen koso ohene pacho to asumiti no from say o catch me or from ten that come ho no from say o pese me befie na me bobo na me betrefie yo yeda say masogu so eten e wo Akoma 87.9 eye Akoma mu nsam dwumedie e ba so adwada bia 12:30 eko sifiada until from Monday to Friday 12:30 to 3 p.m. na ma hwe enso e wo nua TV Facebook TikTok and YouTube yeda say mo hwe e wo Facebook nyina nso nyame ensho papa se utie ye nua no mo frɛ ye nyina na titiru e ma na omo issues e wo fie no e kwakwa te say emema no ejai enkra no titie ni nyina de ma ema no but me ni say ma so na etete nkra ana mema mo so mo wo chefa wo Aunty Bea nya no kre enye no kre okay I say mistake amema ni nyina yina say omo issue na ye similar miensa ni nyina miensa no na de tie ne say utie omu nyina ansem na say mema na ja ma no hwe eja abo ma no so say ma na etete nkra enye no kre okay ena ase utie storyline no ase emema ni pia omo mantem nti omo ba ansa na ema ne de complain ama wo mo se omo no o ye bi se nwa e di wiase ama se tekafa e wiase ye de ama se tekafa busy se nko anam ka se wo be hwe obi de ye hwe wo de hwe wo de ne wo de nti hwe ye okay se na me ka se mi se gidie nti na nkwa na frɛ dada omo ye da nim ye saa papa sisu bie mam na saa woda ye me de pa me se e ma no gidie ene mo frɛ dada omo ye da nim ye saa ye me ma no adentia on se ka ne ye wo a no ama ye de ekɔ o ma me no papa ho so e bi abe bi wo kura be busumi nsia bi wo kura ti bi afre e wo anza no aba okɔ papa o ma me no papa ho a nese o maame no papa ono o mutienti na papa na gigi akoda no se papa o penkora se mo gigi akoda na nso ye ne nana wo se ekoma se mfa ne se wo yire no ka kire akoda ne se ne nana ye ne papa o beje di nti gidie ne ma mo de frɛ ye de dada enti o mo ye da nim ye se because oda oba no ye mosome nkron sa fio wo sa wo no a wone noa na communicate onum a se da America no de say wo maame enum na wo de say wo maame ani no wo ka wo maame no fo no wo he no na sere ne ade aho na ayonkofo ne firi paaba me second born bi gi me am wa twomafo ase kotena wo 7 years ene ye wo no me ba ha no onhume onim wo okay ti de me ye ni me ba ma to family ko abonten ene tu mema ni nyina afo na ye fampo afutuo no na me tuo no ma to family ko abonten okay na me de aba ma tremensa ohunu family kan dia no aba ko so pede ye de na ma je no na ma na pie wo di family ko no ohun bi fufuro no cha ma to ama no me ni be di nkoma no wada na ma be di da no okay the next time me ba ma to family kan ko awo ba adede bi wo nche sana tie okay enti ya de wo se mema ne gibere enye bema ntra wo se ma ba me ba na nkora na da me ba na nkora na da ko ye djuma discover Aunty Bea ade ba ko a wanhwe yi betimi akuntem ene so oba be ko reward wow it's true I'm telling you wo be wu before your time bia na wo dwen omo se wonya bema wo dwene pa wo abada ye bi Aunty Bea wanhwe abewu ntem so oba ko reward okay it was a sad de na mema nyina mfantu ye hufo ankanka kanfo no mbu ba bi se me hunu akoko nyina ne bedi na chie no wo munya sa abeni buo na nye o se mema no so hwemma gibere etete wo na mu ani ko ma ho okay na so be ba mfa so ama wo so be ba mfa so ama wo dache ye de dwumadie ni nyina eba ewieye nti obi aba nye no efa pekese pa no de yetie ni nyina che se awofo no asodie edamo so papa promise mpo de wakan watwanitia o say parenting a huge sacrifice pa nti se won pese dachi bi oba ekone betinete wonsa ewo so a wo awofo na o se mamani ekom ba titiu mema no emamu nja ni nyina emfa mbo ema no nko so say omo ne esi omo tete emanti no omo entity omo mba ne enja se ye hye ye matacho de opa bia na ye de ma no ye ntia ye mba no courtesy for boys and girls no menkofa bi ne emfa hye enkra na se first no school
courtesy for boys and girls and nani a chama and so nani hobium na yen hwiase na ebesi ama ye mana benyini abaye responsible children and adults. Happy birthday bi miensa bi esan wo ma yemfa ma wo na yemfa na dwumedie no yemfa emba ewieye. Eliana Adom Boatin ene wenya 2 years efi wo maame Mr and Mrs Ado omo sepe buokrom. Eliana Adom Boatin 2 years nyame enshao esan efi wo fa Kwame Bafu ejekum ye ne wo fie ha Akoma FM nyame enshao Eliana. Deto so miensa kodiama Madam Ruth Fosu Ajiman. Madam Ruth Fosu Ajiman oye senior pharmacist ewo Old Trafford Government Hospital we efi Opoku Justice ho osiyema happy birthday Madam Ruth Fosu Ajiman senior pharmacist Old Trafford Government Hospital. The chatto okra no ediama Gabi Brobe uwo Germany. Gabi Brobe uwo Germany efi o maame eno papa Mr and Mrs Brobe omonso ewo Germany. Inti Gabi Brobe Germany. Happy birthday to you. Ene yebeka se obia ba enye no eye no kra na motie de yabedwafo ni nyina e de tudwa. Se ope obiam na ye makeup ama ho aye fefefe dia eye glam by Tina be ye makeup ama ho aye fefefe bebia wo kobia eyie party engagement aye fro bebia wo kobia no Tina be siesi ho ama ho aye fe Fretina e wo 0544 466280 0544466280. Production team members Nanabila Kantan Kaspatus Kojosa Akode Beluchi Emmanuel Kwame Vadi Era Peggy Enna Midin Ede Beatrice Spiogabra ye enene yedi dwumedie no ede ebrem adomdom ye na echina yedi foforo nso ebebrom ye sorry na sports eba yeda mo nyina amase